You are here, and you said you'd never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here, and you said you'd never leave. We need you, Lord. 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 Say you are here. You are here, and you said you'd never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here, and you said you'd never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We
We need you, Lord. Grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in your hand. You are majesty. You are majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, 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 you are majesty. You never change, you remain the same. You are majesty, majesty. You are. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, we sing majesty. Hallelujah. Majesty. You are, you are, you are. Majesty. You are, you are, you are. Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in your hand. Hallelujah, majesty, majesty, You are majesty. You are majesty. You are majesty. Majesty. How majestic is your word.
Check 1, 2. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in the name of Jesus. Amen. And the Kormeri Sabatu wote zina la Yesu Kristo kariri ameni rote. We are going to start with our program, and we just going to be getting the song, and then we are going to request, after the song, we'll request Pastor MJ Mudau to come and open this session in a word of prayer. Shall we stand, those who can stand, as we sing the song? Yes, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all, we give you all, we give you all. Say it again. We give you all. All the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. Let's bow our heads and pray. Ramanda othe mudzimu achilaho, mudzimu arehone mune wa zwifhinga zwoṱhe. Ri khou ḓa phanḓa tshifhaṱuwo tshavho khotsi mukhethwa masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ri khou ḓa ri tshi ri ramanda othe nga riṋe vhaṋe a ri koni u ita tshithu. Hone ri na vhone mudzimu wa maanḓa oṱhe ri amba sa Paulo. And I can do all things through Christ who strengthens me. Korabelela ramanda othe ba mutaho wa Madzivhandila masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi. Sa vhone vhaṋe vha mushumo hoyu mudzimu wa maanḓa oṱhe. Ndi tenda uri ramanda othe musi vhone vhe hone zwithu zwoṱhe zwi a konadzea. Korabela mushumo hoyu wa tshihumbudzi mudzimu wa maanḓa oṱhe une wa khou itiwa ḓuvhani ḽa ṋamusi uri ramanda oṱhe kha zwi loshise zwi khou ḓise dzina ḽavho ḽikhethwa. Korabela mudzimu wa maanḓa oṱhe muṅwe na muṅwe ane vha kha program heyi. Ramanda oṱhe hu shaiwa tshilidzi tshavho tsha u imisa na u khwaṱhisa uyo a shayaho nungo. Uri mudzimu wanga mushumo woṱhe hoyo u tshi fela, roṱhe ri ambe zwa uri mudzimu wa vha vhukati hashu. Korabela mutshimbidza mushumo khotsi mukhethwa, u tshimbidza ramanda oṱhe hoyo mushumo nga nḓila ya vhudele na lwa mulayo. Ri khou rabela uri zwoṱhe mudzimu wa maanḓa oṱhe ri tshi fhedza hafha, ri ḓo ri ro vhona mudzimu vhukati hashu.
korabela zwihulwane uri hu na ipfi ḽavho ḽi no ḓo ḓa hafha masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ḽine ḽa vha shothodzo kha dzimbilu dzashu, shothodzo mimuyani yashu. Vho pyashekana u Ramanḓa oṱhe vha a kona u ima vha wana maanḓa maswa. Ndi nga musi ipfi ḽa vhone Ramanḓa oṱhe ḽo ḓa ḽa ṱanganedziwa ḽa ita vhutshilo ḽa ṋea vhutshilo. Korabela uri mudzimu wa maanḓa oṱhe programu yoṱhe hune wa yo fhelela hone na ḓuvhani ḽi tevhelaho Ramanḓa oṱhe ri shaya tshilidzi tshavho u bvuledza mushumo hoyu mungafha. Korabela ri tshi ri zwoṱhe zwi ḓo ralo dzinani ḽa Yesu Kristo mutshidzi washu. Amen. Worship you. You are worthy to be praised. With your hands lifted up in your own voice. Thank you very much, Pastor Mudau, for the item rendered. We are not going to waste any other time. We are just going to get the song and request Mukondi Mushaha to come and do welcome. Ridabar kombela Kaladzi Mukondi adengangeno panda udori tanganedza. Thank you, Mr. Program Director. My name is Madzivhandila Mushaha. Dr. Muthuhadini, Alfred Madzivhandila, is my uncle, by virtue of him being my father's brother. And in truism, he was my father. In the true spirit, Chamaitere Amsanda. And as we are aware that my uncle, ndi mudau mudamani wa chakuma cha Madzivhandila, ndi ḓo humbela vhathu uri ri luve. Ndi khou livhuwa tsho ri ṱanganyaho. Sorry, my apologies. Chori tanganyaho pano namusi is to reminisce and celebrate the wonderful life of Dr. Muthu, as he was fondly known in some circles. My uncle, Dr. Madzivhandila, was an exceptional character, ever so vibrant, jovial, charismatic, and unconditionally loving. He had the ability to make every person feel like they were the only noteworthy person in his life. He had a smile so warm and a laugh so contagious, it was almost impossible not to laugh with him when he broke into laughter. If he were here right now, he would be mesmerizing us with story tales never heard of, before taking us into the serious business of the day. My business this morning, ladies and gentlemen, is to take a moment to appreciate all of you, as well as welcome you, and thank you for taking the time to join the family as we walk down memory lane of the life of Dr. Muthuhadini Madzivhandila. Khamisanda yothe ine yavha hone, rine va muta wa ha Madzivhandila ri khou vha ṱanganedza. Vhafunzi vha dzi kereke dzoṱhe dzo fhambanaho ri khou vha ṱanganedza. I'm inclined to believe that in our midst,
and perhaps even on the virtual platforms that we are streaming on, we have representation from institutions that my uncle served on during his career lifetime. We welcome you all to this memorial service. The National Lotteries Commission, which Dr. Madzivhandila served on as a board member at the time of his death, we wish to acknowledge your presence, both those who are here and those that are connecting virtually. We do welcome you too. I also wish to acknowledge and welcome the Mbobo family, which is the family that bestowed us Usistandi Madzivhandila, Dr. Muthu's wife. You are welcome. Bakororo, badamani bachakuma cha Madzivhandila. Notanganedzwa nothe, ndihayani. Mashaka na dzikhonani that have come from near and far, as well as those that are joining us on the virtual platforms. We welcome you, and we thank you for taking the time. Roriwa, karibarole zanda, Rico appreciate. Hallelujah. 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 I know we are here to celebrate the life well lived. And I want to say to you that if we are not going to do justice to this memorial, and the person we are celebrating, for example, as a program director, I think after the program I was going to be called to order to say the program was boring. So don't make this program to be very boring, because the person we are celebrating was a very joyful person. Those who know him, he was very jolly. And I know that it's a mixed feelings. We want to try and celebrate his life, though we are still mourning. But I want to encourage all of us to say, Kari celebrate wow nga botokotela Madzivhandila. Hallelujah. 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 Just to show that we are celebrating his life, I want us to stand up on our feet, those who can. I'm going to sing a song. I want all of us to just join together as we sing this song. I was trying to call, ask Mami there, what is that last song that he sang in church? And unfortunately, I forgot it. I thought I was going to write it down so that we also sing it, because I remember that was the last song he sang in church. Shall we stand up as we sing this song and celebrate this afternoon? Hallelujah. Ngamurena wa, ngamurena wa, ngamurena wa. Kardora swanda. Ondi wa, ngamurena wa. Angamurena wa, angamurena wa, Ondi wa, angamurena wa, angamure, hewa, angamurena wa, angamure, dido fando mufarelera wa, angamure, hewa, angamurena wa, angamure, diwa, angamurena, angamure, diwa, angamurena wa, angamure, dido fando mufarelera wa, angamure, dido fando mufarelera wa, angamure, hewa, angamurena wa, angamure, hewa, angamurena wa, angamurena wa. Thank you very much, Roribuwa. We are now proceeding to the next item, where I'm going to call item number 3, representatives. Item number 3.1. I do not have a name here, but I think the person who's coming will be
be able to know. We are going to get somebody from the National Lottery Commission representative to come and speak here on stage. Let's get a song, DJ, as the person who has been delegated to come. Okay. Today, Yes, it's a video clip. celebrate Let's a dear just watch colleague it. and someone who's become a very precious friend to me over the last 5 years during our term as NRC board members. He is a son, a father, a husband, and simply put, a kind and very generous human being who touched so many of our lives in his kind-hearted and generous manner. When I heard that Dr. Madzivhandila had passed on, I was absolutely grief-stricken. Yet, when I read through our many WhatsApp messages, our emails, when I recall our meetings, whether they be board meetings or informal, and even the messages he had posted on Facebook, I can't help but smile. And I continue smiling when I think of him. And that is how he would want us to remember him. With his infectious laugh, his sense of humor, and his absolute youthful, somewhat mischievous sparkle in his eye, and his love and passion for absolutely everything he did and took on in his life. It is still hard to believe that someone who had so much energy and drive as Dr. Madzivhandila has left us forever. He inspired me personally in so many ways, particularly in being a board member, in being straightforward and speaking one's mind and giving one's opinion with courage and absolute candor. For instance, he used to say, "Sorry, Doris, I cannot support you in this," but in a very determined, "This is it, I have my opinion" manner. I can clearly hear his voice, very animated when he felt firmly about a point, a real force to be reckoned with. Looking back at the memories, Dr. Madzivhandila would not want us to idolize or enlarge him in death beyond Thank you very much. We are going to give this opportunity to the people who are here. They are all going to speak, but let me assure you, don't be worried. They promised me that each of them will speak 1 minute. So I'm expecting that in 5 minutes, they must be leaving the stage. God bless you. Thank you, Program Director. Let me take this opportunity to honor you, sir, and to thank you for having afforded us an opportunity just to stand here and share a few words of comfort with our family. Dr. Madzivhandila was our family member at the National Lotteries Commission. So everybody who's a Madzivhandila is family to us. We've journeyed with this family from the first day when we got to hear this sad news until today. Please allow us just to
Program director, sing for 2 seconds for him. Okay, 2 seconds. Will you join us, please, when we sing? It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Thank you. To Tandy, darling wife, that's how your husband referred to you when he spoke to us. Whenever he was talking to us, he wouldn't just mention your name, but he would start by saying, darling wife Tandy. Even the last message he sent me, when he told me that he was going into ICU and he wouldn't have contact with me, I said to him, then send me madam's numbers. So he wrote, darling wife Tandy, and wrote the number. To the prince and princesses, please, I know ki bakororo. I'm doing better than a lot of these other people. Your dad loved you and adored you beyond measure. We used to be told that you are all beautiful, and indeed you are, and handsome. We are also told about how brilliant all of you are. I want to take this opportunity to really thank you on behalf of the community, on behalf of every elder who's here, that you would have made your dad so proud when he was still alive. He was fortunate. Most fathers, most parents don't get to enjoy that these days. It has been a difficult week for us indeed. We all struggled to come to terms with what happened. The board of the National Lotteries Commission, management and staff asked me to pass their message of condolence to all of you. Dr. Madzivhandila was an astute and great leader. He has left an indelible mark in our lives and in our careers. We got to learn a lot from him. Dr. Madzivhandila has fought fiercely for justice at the NLC. It is an understatement to see that we've been going through a difficult time. I really do not know how I continue even to move forward hereafter. This man was always available to advise. He was always available to act and to protect the organization. We will remain indebted to him for his selfless and forthright leadership. Tandy, Squeezer Saron, and the children. Our doctor, your daddy, has lived all the days of his life. Be comforted because he lived all the days of his life. I hope that throughout the week, all the words that we got to tell you, all the wonderful things that we shared, that doctor would have done for us, have brought some comfort in your lives, in your hearts, and that you feel better. It can be easy. It has never been easy. I've been through this myself, where I lost my father. I know how it is like, but know that we have never stopped praying for you. The spirit of this legend, Muthuhadini Madzivhandila, will live forever. It is well. I am Tabang Mampani. I'm the commissioner of the National Lotteries Commission. This is Nompumelele Nene, the company secretary, who worked closely with Doctor and would be one of the people who surely got to communicate with him more than all of us. Mpumi, 1 minute, please. Thank you, Commissioner. Good afternoon to the Madzivhandila family, Sis Tandy,
and the children. Dr. Madzivhandila, coming here, this journey was quite sad, and I just lamented on the journey coming to Venda and how he would do it so effortlessly, so many times in a month. As we planned the board calendar, he would sacrifice, travel a bit later, but now I truly understood the sacrifice that he was making for the NLC. It's quite sad that he's no longer here to show us. Being in Shayandima, I heard a lot about Shayandima, Chakuma, and all the attractions of Venda that I saw today on our way here. Sis Thandi, we can't talk about Dr. Madzivhandila without being humorous. Just to let you know, you were the darling wife. Doris was known to be the ceremonial wife. And then Commissioner was Imdlunkulu. There is Miss Gekana, she was the young wife. And that's how he would greet all of them before we start board meetings. What I learned from being Dr. Madzivhandila, from being a woman, and a woman in quite a tough and strenuous position, he loved women, he supported women. You could tell by how he speaks about his mother, how he took care of his mother, his children, his girl children, his wife, but also us as women within the NLC. He supported us, he encouraged us to be our absolute best, to take up space, and was really an advocate for women's rights. I could say a lot about Dr. Madzivhandila, but in all the theories that he knew, in all the techniques that he mastered, he was just a human soul and approached everybody at that level. We are grateful and thankful for his life, and we hope to remember him as the extraordinary and larger-than-life personality that he was. Thank you. Good afternoon to Sis Thandi and the kids, the Madzivhandila clan, to the congregation at large. We are humbled today to honor this giant that we know, the man who made some of us who we are. Dr. Madzivhandila was always pushing us and ensuring that we become the best of who we are. I always say that he's someone who always made sure that black excellence is recognized and acknowledged. He appreciated that. He contributed immensely to all of the development of all of executive members as the National Lotteries Commission. But above all, Doctor didn't have any hierarchy or class in the organization. Every member of that organization, from the security at the entrance until the boardroom, Dr. Madzivhandila knew everyone and respected everyone and acknowledged everyone's presence in the organization. He was such a jovial and humble man. We will always miss him. His contribution has been recognized, and the memories that we have about him will always cherish. Alale ngoxolo, udokotela. Thank you. Enda, ni matsiare. Nna ke Muthibi Ramusi, the CIO go National Lotteries Commission. Because today it's a memorial, we need to bring that other side of Dokotela. So he was a good brother, and he was our boss. And I just wanted to say to the family, thank you very much. Helir file sebaka sa hore he could come and actually share with us his knowledge and everything that he knew, especially because of God, as you know. Ahuna motho a nang le botlhale without getting it from the Almighty. And I just want to say thank you to the family. And one good thing that we have learned, I mean, I'm the CIO, I did one thing to him. I made sure that he connects with everybody. And I can see that his connections worked, and it will continue to work. So to the family,
continue to be proud about Dokotela. He has done a good job. A lot of communities today are sleeping and eating peacefully because he made sure that he changed people's lives through the decisions he made kolotari. And on that note, nekere fela Modimo a be le lena, ausi and the kids, we are there. I know we've passed through that journey, but with God, nothing is impossible. And I just want to say, Bashe Andima, you had a hero in Dokotela. And let's continue to eliminate what he did. Rejoice Modimo re re. Halala, Dokotela halala. Thank you. Tendora magoma dzina langa rialosha rialibuo swatavani ngakatsi nda. The commissioner would have loved to say thank you so very much to the family for sharing the good doctor with all of us, for your sacrifices in releasing him to come and perform the duties for which he was called while serving on the board of the National Lotteries Commission. It is impossible to give a tale of the life and times of Dr. Madzivhandila in an hour, in a day, in a week, in a month, even in years. I just want to say one last message to the family. We give our heartfelt condolences and how we wish somebody could immortalize the lives and times of Dr. Madzivhandila in writing so that the legacy he leaves behind is read by the generations to come, because he was a person who was so much in love with education. I want to come here next time and see the children in their red regalia graduating to join him as the doctor. Mama Tandi, the family, the children, we are all saddened, but Ari Boporore Dokoterava Ederengamraro. Let us all find strength to release our good doctor. He is in a happy space right now. I thank you. Thank you so much. Let's clap hands together for them as they are going to take their seats. All right, thank you very much. Without any waste of time, we are continuing with our program. I know that the promise was that it's going to be 10 minutes, 5 minutes, I mean. And I realized that that 5 minutes went a little bit overboard. But I know that when I come to the offices, we will be able to talk a different language when I come to your offices. And so don't forget me. Hallelujah. Without any waste of time, we are going to call now our mother, Mrs. Eunice Madzivhandila. She's going to come and speak on behalf of the family. She's going to come as I'm going to sing the song. Mochidziwanga, mochidziwa, ndiwe wote, furupero, mochidziwanga, ndiwe wote, furupero. If Dr. Madzivhandila was going to send, let's all stand up and clap hands. So I'm doing it on his behalf. Shall we stand up on our feet and sing this song as we celebrate his life? Mochidziwanga, ndiwe wote, furupero. Hai mochidziwanga, mochidzi. Ndiwe wote, furupero.
Hai ndiwe wote, ndiwe, ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote furu. One more time. Oh, ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote, wote furupe. Hai ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote, Ndiwe wote fulufelo langa. Ndumeliso, sorry. Ndumeliso dzina ni la mchizi washu Yesu Kristo. Hallelujah. Dzina langa ndipfi Tiambiwi Eunice Madzivhandila. Ndi mkololo abvaho ngei Thengwe. Ha Madzivhandila ndoda nga umalwa. Muthuhadini ndi khotsi munene wanga. He is my brother-in-law. Kabantendere, let me take this opportunity. Ndilibuwe dzikhazi makotsi munene nabadamani bote for affording me this opportunity to come here and speak on behalf of the family. Ndiri mashuwo. Mahosi bare mukati hashu. Bafunzi bote bafungola mudzimu. Our in-laws, all guests coming from far and near, I greet you all once more in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Let me start by saying, who is Muthuhadini? And let me elaborate a little bit about the family structure within the king's palace. In most cases, it's a normal practice. Kings get married to so many wives. And then, as a result, so many children will be born within that family. At the end of the day, you end up having different families. Nurindi mita, ngamita, hudofi, zito bando. This is the house of so and so. This is the house of so and so. Ndimuta wabakene, ndimuta wabakene, ndimuta wabakene. So Muthuhadini hails from the Sundani family. Ndindu ya Muthuhadini. Aluwa ha Sundani, he grew up at the Sundani village, Hadavana, until the time he came to look for a job. He ended up getting a job at the Chilizini hospital, where he met our Memuhulu, Suzanne Madzivhandila. She was working there as a nurse. Then she recognized the surname. She embraced him. She took him in. Muthuhadini got appointed. Bo Suzanne comes from Nduyachi Beba. So it also happened that my family was also staying around here, Shayandima. I come from Nduyahara Chikuni. So in the process, Muthuhadini also hooked up with us. And then it was these two families, Nimita Mibiri Kei, Rowana Wanawa Hashu Koyu, Rikochira Nai. I'm not going to dwell much on the issue of the employment, since I'm sure the Ngani Abuchiro, the CV, will talk to that. However, Muthuhadini musi odakarine sangwana.
memuru ba hapa Chilidzini ba kushuma naye rine ri dzula hanepa shaya ndima Muthuhadini a farana na rine ra farana naye ra mu supporta. We supported him as a brother, we supported him as a child. He was very, very young. We gave him the family support that he so much needed at the time. In the process, he got married. Odamara, Romuchatisa, Chivizoni cha Faith Mission, Henepa Noshandima. I think it was 33 years ago. I remember Mukondeleli was one of the Stroy Messes. She was 12 years old. Ndiwo was 16. Ndibatuwe bachatisa Muthuhadini muse achivinga. Mufumakazi wa banebe barisiya. And batu basongo hangwa, maybe I should have done the honorary to announce that Muthuhadini's parents, both of them, the father and the mother, they are still alive. Ndoba ndichido humbera nga uditu kufaza hote mukaraha na mukeguru uri batakuwe batu bababone kabatakwe mukaraha kebala. That's Muthuhadini's father. As always, he's always on a suit and a tie. So that's typical of Muthu. That's the father, the grandpa to Bochuela. I don't know, Mangari Awa, but they are both still alive. Koyom Muthuhadini Romuchatisa. You know, I thought of, you know, nowadays there's this term called networking. The young people always say, if you want to succeed in life, you must network. And when you network, you must network with important people, progressive people, smart people. I thought it was a modern term. But in the case of Muthuhadini, when I look back at his life, I came to realize that he did exactly that. After realizing that he just grew up far away from the rest of the Madzivhandila family, he came to the limelight, and we happened to be the people he was looking for. He networked, and it worked, and we bonded like I don't know. Muthuhadini, that was the start of the great life. You know, bangwa batu niabarusa na basapota mara badisokopeza bachiba zungu zitu zisasumbe iho ka society. But in the case of Muthuhadini, it was different. Muthuhadini, after establishing himself, he started looking for everyone within. I've talked about different ndu. Ndu za Madzivhandila ndi inji ndazivara apa unaza mranga pumba unaza vodala ndi inji ngamanda. Muthuhadini oba muthu wa rote. He served us all. His charm character, as it has been alluded to here, Muthuhadini was oh my God, he was just something else. If he was here, Kosimnenwanga, he would be everywhere here, everywhere, knowing everybody, talking to everyone. That's exactly what he was to us. Ahuna, you know, in the batubohura umusanda bajidiba. Musanda unazichere ngamanda. Ngamurandu wa uhura hamita. The family sizes are so big such that there's always squabbles within the chieftainship. You find that there's a lot of divisions. Some houses don't talk to each other. Children, sometimes they don't play together simply because there is war here. But Muthuhadini was that
kind of a child, uya hothe Muthuhadini hana ndavha uri hoyu ṅwana u bva kha this house that we do not get along. He would interact with each one of us. Every family, Muthuhadini was there. And being multi-talented, ndichipio chine Muthuhadini angasinithuse ngacho. So we all benefited from his character. Ro mama, ro la, ro takara, ro diperwa. Muthuhadini served us. I remember during our time, he was still young. I was a middle-aged woman. It was myself, Muthuhadini, Nakosi, ndibo nyingo diseni zilala bohosi ya wekana ofinyi I forgot. Bafi bonyi bo patarushaka. It was the three of us. By the way, Musanda batu baba basongoto basatuto taripesa ngoto raro at that time. So we were responsible for coordinating weddings. Zabana ba Musanda. The three of us, Manene, and these two young brothers. We would, it was a team of three. We would coordinate weddings. We do things for them. Ziyamba zori in a way of patarushaka. Muthuhadini ndiye waba ko really dapa petu. Nendi was one as in all wow. He was leading this process. That was Muthuhadini for us. Yeah, and each one of us here, as the Madzivhandila family, if we were to be given a platform, this is how he helped us as a family. As Ndu. This is me. He did this for me. He did that for me. Now, as for my house, he ended up becoming the godfather to my children. Whatever I do, Muthuhadini is there as the father. He doesn't apologize. He will be taking the lead, doing everything. Bana bako mariwa, Muthuhadini ndiye ni kotsi. Bako chata, Muthuhadini ndiye. I remember one time we went to Klotwa. I can't pronounce as well, but Richiko marera mungwe wa bana banga. Muthuhadini bought mungwazi hemi huru he. Aria, uri ndibona zori ndi nekotsi. He bought this hat, big hat. Not just because it was cold that side. He was leading. We went there and they were demanding money for damage. It was not enough. He ran to withdraw some money so that we add it. I enjoyed life with Muthuhadini. He was such, I don't know, gold, then the precious thing, but that was Muthuhadini for us. Ro mwana mwa wazurai wauchinga fonga rine Muthuhadini ndi wanga bad. He was so special to each one of us. Nduri kamumwe na mumwe, he's good. Kamumwe na mumwe. So life in Pretoria, I'm the mother there. Everything centers around me. Muthuhadini would call from Garsfontein. Wamemoro, I'm coming. I'm hungry. Cook, mkokoroshi, busam toko, busam tete. I'm coming. I would go and prepare. Ndamubikira. Sometimes bazana badosea bari. Na mabone bakutu imaimanga kosimune ndari uyu. Huyu ndifanaye. Ndikosi abana banga. I can't compromise when it comes to Muthuhadini. He would come, we eat. It's nice. Babake. Then I'll bake some scones. When he goes home, he takes everything along. He takes so it was us there in Pretoria. We shared madakaro, robari rote, butunguni, in pain we were together. Kazote, roba rochira zawudi. Maybe it was my conclusion. I want to present highlights towards the end of his journey. He had a passion
of coordinating young people. He would invite them at his house. And he would tell me, Memuru, don't come. By the way, you are not Madzivhandila. You just got married to the Madzivhandilas. So it's him and the children. They would all go there to his house. They will do their thing. They know, they met, they knew each other, they interacted with each other. All our children who are in Gauteng, they are here, they've come to bury their uncle. He was coordinating them. And if it happens that, let's say, Rinam Shumo Hayani, anyway, Mudini wa mungwa wa bane babana, that was an opportunity for Muthuhadini to talk to this young generation about life, about education, about everything. I remember nga November. Yeah, that was November last year. We were at my son's place, which you call Patucheza Wana Wandibuo. Rofi Wawa Irei Uri come to Adini. Yeah, uncle. Yeah. Now I'm taking over from you. You've been leading this process of negotiating lobola, and you are charging very less. And no, it's not right. Now I'm taking over. He goes, yeah, take over. I'll be the king. I'll sit here. You go and negotiate. You come and give me reports, reports. It was quite interesting, and we were laughing about that. And he brought them together, talked to them. I don't know about Madzivhandila. The young Madzivhandilas, Ropiwa, Bovura Gepe. We want to see one of you emerging as another Muthuhadini. December, the last December, we went to Durban, myself and my children, we went to Durban for holidays. It happened that Muthuhadini was also going. We went there on the same day. We came back the same day. So 25th December was Chirizi's birthday, my little girl there. So he came from where they were staying, him, the wife, and the children, they came and joined us to celebrate the birthday. I want to read. I listened to the audio, which Mukondi recorded whilst we were there celebrating. Muthuhadini, he said something. I wrote it. I want to read it for you. He said, he laughed at Chilizi, and he goes, Chilizi, somebody, what years ago, you used to say, hey, pipi bege. But then he said, growing is a journey. I'm quoting, growing is a journey, despite the difficulties, challenges, and some of those challenges makes you grow bigger. Just live. Stop stressing about anything. I can attest to that. It was him saying he can attest to that. The sky should be the limit. He said he wished if all of you children could have a character same as his. When life confronts me, he goes, he's now referring to himself. When life confronts me with anything, I just live. I don't stop living. I was just quoting what he said during December. Then we came back, same day. They left early hours. We left Durban in the afternoon. Later, he came to my house to say, hey, Bomamiru, we are back. He's coming from somewhere where to wash his car. First week of January, he called Memuru Ndikolwala. He didn't call me Memuru, he called me Mane. Bomane, I'm not well. I said, how? Yeah, but I'll be fine. 4 days after, he said, no, that thing, that fly, it's gone. Aha, I'm going
I don't know what he said, but he was going somewhere. It was fine. Then Friday, he called to say to me he was going to Polokwane for the ANC conference. Fine, he went. Saturday, he called. I'm not sure whether it was Tandy or him who called me to say, because he told me that he was going to proceed to Venda. Saturday he will proceed to home. He'll come back on Sunday. He's not well. He got admitted. We spoke. Rariko amba nga phone. Rogumamba rote ngari o admitwa nga 7. Rogumamba rote nga 10. He called to say, "Bomem, we have got 2 things to discuss with you. But because I'm struggling to breathe, I'll talk to you. We'll first discuss the first issue, matter. Then I'll take a break. I'll call again." We were laughing in high spirits as we were chatting. That was the 9th of February. Then the next day, he dropped he sent me a WhatsApp message to say, "We will no longer talk. They are taking away the phones. He's going to high care." I said, "We've just prayed for you." He said, "Even the bishop just prayed." I left one other item along the towards the end, is the trip to Eastern Cape. When we went to Mary Usistandi, we were in this gear, the vendor gear. Rofarana mi faro rarikoba gwajisa matoza. He was so happy. Yeah, mkonde ready. Yeah, itani. About, I think it was a convoy of 6 cars. Even the bishop and his wife, they must also accompany. So church delegation was also there. We went to Eastern Cape, Namifaro. It was beautiful. He was the happiest man on earth. He was dancing. It was such a competition. And the closest would stand up and do their thing also. And then we just did our thing. It was so beautiful. We stayed there for the whole weekend, and then we came back. Whilst he was in hospital, we, as a family, I remember talking to Tandy. We took 7 o'clock every day. It was prayer time for the family. Mafungo a Petro overerwa jele chibizo chichikomu rabelera tabero isagumi. That's what I said to Tandy. You know what? And Tandy had this faith, and Natiminda Diva. She kept on saying, "Udedi, also we nyawo zakhe. Also we nyawo zakhe." We were praying, bazalwane roba rich korabera. And Erina Butanzi, we didn't see death. We thought he was going to come back to us, and we claimed his life. But it was never to be like that. At the end, when I was called at the hospital, Ndoskanda Panda Muthuhadini, I was crying with my hands up as in surrender. I said to him, I was crying hysterically. We have done everything humanly possible. And now you are gone. Riko surrender. I didn't know what to say. Mara, I was talking to him as if ukochira and nditonga samutu report ayori rinero ita sotori balela. Tadini was gone. And the car ndishikopedza bamfarele car to the children, the wife and the family. I'm saying the servant of the people is gone. Otuwa.
Khabana Buchiro, Ndamu, Shanzi, Shiwera, Kanyo, Gundo, Masindi. Daddy is gone. He lived his life. He left his legacy. Rotero zibona. Musi mia hababana bachituwa rautomai. We cried. Raribana botukufaresa udoba konana. Nendo wona chanda cha muzimu. Muthuhadini was like a mother to his children. I've never seen a man who take care of his children like the way he did. Nendari ya muzimu bakona zote. Rineri kolida na musi. Mara nendiko soko ribewe. God's grace. Chirizi cha muzimu chori edana. Zwizwandani za muzimu. Zina la muzimu kalirendwe. Riabaliboa, 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 Mutimuarine, Riabaliboa, 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 Mutimuarine. Thank you very much, our mother, for the speech on behalf of the family, Madzivhandila. Right now, we are moving to the next item, 3.2.2. We are going to request the family, I don't know if I'm going to pronounce this the right way, Mbobo, something like that. You will pardon me. Yes, so we're going to get Cindy, who is going to come and represent the family as we get a song. DJ, just give us a song, please, as she's going to be coming to the floor. First of all, I would like to greet the bishops, I would like to greet the pastors, I would like to greet the members of the family, the relatives, the friends, the colleagues of the late Dr. Muthu. I would like to greet the members of the political parties present in this place. I am Mr. Mbobo. I am the brother of Tandi Mbobo. She's my sister. I stand here to represent Mbobo family. Thank you, Program Director, for giving us this opportunity to join the chorus of condolences and to pay tribute to Dr. Muthu. We come here to speak our grief. We are grieving. We are greatly distressed. The untimely death of Dr. Muthu has left our hearts broken and fallen. We have lost a son-in-law. We have lost a brother-in-law
We have lost an uncle to our kids, and we have lost a hero. We want to talk about one of the happiest moments in our lives. On 30th October last year, we received the family of Dr. Muthu, who came to us for the hand of our sister in marriage. We celebrated part 1 of the wedding of Dr. Muthu and our sister Tandi. It was a spectacular event. It was a joyous celebration and a moment to remember. On the 5th of March this year, we were supposed to come here to celebrate part 2 of their wedding. It is very sad and distressing that we meet here today not to celebrate part 2 of their wedding, but to celebrate the life of Dr. Muthu and to bid him farewell. We have been with Dr. Muthu for a very short period of time, for less than 4 months. In the short space of time we spent with him, we were able to notice some traits. We were able to notice some traits that Dr. Muthu was a good person. He was kind. He was gentle. He was caring. He was loving. And he was a generous person. Dr. Muthu and Tandi were deeply in love. Love was written in their faces. They were always cheerful. People who saw their social media posts will remember the photos they posted. Photos of themselves, photos of their family, of their kids. And they will also remember the statements and the comments which were made there. Dr. Muthu alluded to the fact that finally he had met his dream partner. He had met the woman he loved. The same thing applied to Tandi, our sister, who spoke openly that she has met her dream husband. Their dreams were fulfilled. Indeed, death is jealous. We have been robbed of a valuable person, more valuable than gold. We say it again, we have lost a hero. We pray that the Lord should bind our broken hearts and heal our wounded souls. Be comforted. Thuthuzekani akwehlanga lungehliyo. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba, usithethelele. Oh, siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba, usithethelele. While we are singing the same song, I'm going to request the entourage of the children. They will all come here and speak as they give each other time, as we all stand and join them as we celebrate the late Dr. Madzivhandila, a very powerful man who was very busy and very strong, energetic. So the same energy, that's what we need this afternoon as we join the children as they come to the stage. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba, usithethelele. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu, siyabonga Baba, usithethelele. Oh, siyabonga Baba, ardora swanda. Siyabonga Jesu,
Siyabonga Baba, usithethelele. Siyabonga Baba, siyabonga Jesu. Siyabonga Baba, usithethelele. Thank you, Program Director, for the opportunity to utter a few words in such a sad moment. You know, this moment for me is a very different moment, because normally when I stand in a platform like this, my father would be sitting in front there, waiting for me to pull out punchlines and make people laugh. He would sit there smiling, knowing that I'm never going to disappoint him in a podium or a platform. I would like to thank the previous speakers for the words of encouragement. I thought I was never going to make it up this stage, but because I'm here to talk about a very great and brave man, I will push through. My father was not only a great man, he was a very good father. A very hardworking man, very passionate, very goal-driven. He was a man who would set plans out and made sure that he attains his goals. He was a father that you could easily talk to, a father that listened, a father that you would look up to, a father that will challenge you in a good way. I remember when I started school, his encouragement was very different. He will tell you, "Hey, Bamsand, abe bazango feyila bone, re robuza batho ba do pass." That will give you the strength to say, I'm never going to disappoint my father. Although there will be cases where you fail him, you'll think, hey, what is he going to say now? But he will give you the best words of encouragement when you least expect it. He was a man who was not only a mentor to me, but also a friend. As a firstborn child, I grew up watching soccer with my father. He made me fall in love with soccer so much that by the age of 5, he bought me soccer boots. He encouraged me to a point that by the time I was 10, I was representing the province in soccer tournaments. But then he has his own conditions because he could see that the love of soccer is developing. He would tell me, "Hey, Bamsand, whenever a passage koloni, you won't play soccer anymore." So at the same time that he saw the love for soccer, he could see the knowledge I had without me recognizing. He pushed me into academics using the best thing that I love, which was soccer. He used to tell me if I do not get certain marks in maths and science, he's going to stop me from playing soccer. Up to date, I have never failed a maths or a science test. He drove me up until
I became the engineer that I am. He mentored me, his life from very humble beginnings. The one I knew. The firm, strict, slightly stubborn man who had the softest spot for his daughter, and my little sister Masindi knew she always got her way. Or the man who announced every single victory, because if he did it, people must know. Or the man who died without ever knowing what I studied in university or what I do for a living. He was a self-made man, a true definition of started from the bottom and now here. He valued education a lot, and God knows he put so much pressure on us that most of us feel like we've barely started our academic journeys. I helped him apply for his second PhD at UJ last year. He said Dr. M was getting too old and now it was time to progress to Dr. M squared. It saddens me to know that he didn't live long enough to get there. It saddens me to know that he didn't live long enough to see me step up to the challenge. It saddens me to know that he didn't live long enough to see his kids make him the proudest dad in the whole world. I know we have made him proud so far, I know for a fact, because he brags about us. And if you know him, you know. But I know there is more that we have, and I know that we are gonna become great, and I really, really hope that he would be here to see that happen. Wichita will be the second doctor in the family, and trust me, he will not be the last. In the last year of my dad's life, I spent 9 months living under the same roof with him. It was my first time living with him full time. I want to be mad and furious with God for taking my dad so soon. I want to be mad with my dad for breaking my heart by leaving us so soon. But I want to thank God for the opportunity he gave us, for the love, for my dad, and for his life. He left us so early, Dad. He left us so early. Good afternoon to the house at large. I stand here today and I'm struggling to imagine how life is going to go forward without Dr. Muthuhadini Madzivhandila. Even in my wildest of imaginations, I can never imagine a life without my father. And I know that it is going to be harder to leave it. How do I even begin to stand here today and tribute such a great man? A man with so much power, so much resilience, so much character, so much charisma, a man who stood for what he believed in, and a man who provided for his family with a passion. How do we now stand here and say it is well that, how do we now stand here and say it is well that he is gone? I have a lot to say about my father. I feel as though the time that I got to spend with him was not enough. But the time that we were granted to have him with us was the most precious time. There are so many things that my father left each and every one of us with. But one thing that he made sure of is that we became something in life. He prided himself in providing for his children and taking care of his family. He loved each and every single one of us as if we were the only one to him. And he spoke about each and every single one of us with so much pride. A man who will tell you that he's coming to an appointment at 8:30 and at 8 o'clock he will be at the door. A man who would make sure that he would never step out of his room without taking a bath to come and greet people. A man who made sure that
every single thing that he said he was going to do, he did. I am talking about a charismatic man. My father is the most noisiest person I've ever met in my life. Whether he is watching soccer or whether he's on the phone, best believe you are going to hear that he was in the room. Kaiser Chiefs made a lot of noise for us in the house, believe that. I am talking about a man who believed that he was a chef. He found a passion in cooking for his family, and all of us can attest to that. He made such great meals for each and every one of his children, and he would show off. I'm talking about a man of style who would walk into a room and make sure that you know that he is dressed well. And if he didn't, if he wanted to go even further, you would know how much what he was wearing was. I'm talking about a man who would make sure that when he goes to an event, every single person that was in attendance would feel his presence. Today, I'm talking about a man who was resilient. My father faced so many challenges in life, many of which were supposed to bring him down. I thought the illness that he suffered was one of the challenges that he was going to conquer too. But unfortunately, life predicted otherwise. The challenges that he faced made us realize that he was sort of like a cat. He had 7 lives. Every single time he would rise again, and each time he would come back as a better version of himself. Today, I want to stand here in front of every single one of you and thank my father for being the man that he was. Thank you for showing up for each and every single one of us. Thank you for being a father who was full of honor, dignity, and whom we respected even in his absence. Thank you that even as we stand here today, we can fully acknowledge that you did every single thing that you could to ensure that we become better people in society. I thank you, Daddy, for making sure that we become a success. And believe us, we will make you proud. Like Shiwera said, you've always been proud of us, but we will make you even more proud. Your hard work, the time you took to raise each and every one of us, the passion that you showed to your family and friends, the love that you exerted to all of us will always stay in our hearts. Wederenga mulalo mudamani. Dombo wabadao, mukororo wa chakuma cha Madzivhandila. Ane ana ridombo, ridobayelelwa misi yote. Vawele zvabuti mudamani. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Thank you very much for all the speeches from the children. And without any waste of time, I request the whole church to stand as we are going to request Rikweombela Bokotsiashu Mkala Baba bo Madzivhandila badawa kutanga no panda usila maifyote oambuonga badulu babo kari merote mserichiko imbo ruimbo zina la Yesu Kristo. Yesondetse na labode la morwa motemo liadifa leade vazindebe
zindebeni dzabamu tenda odzina hele linamanda kanu kisao nabane Baba Isa badopo twanga rine richiswi makole ne panda mote o chinera do imbacho nedzina yali wabafunzi bompa chipida chino chipezisa achinga chiri chipinga chirafu ndidorinda makororo sorry ndidorinda abantu bote budawo mulunguni yabaha Madzivhandila ayo oyo oraraho hapa mufu ndi mwananga ndi mwana wa Madzivhandila veneba uimani Madzivhandila Muthuhadini muntu wa utali Muthuhadini Madzivhandila alale zabudi mudamani ndine khosi yawe Madzivhandila ndi mukororo ndi mudawu wa chakuma cha Madzivhandila ndi mudamani apandi nyagodaka chipida chene chawone chopezisera ndavakororo vasundani nozvivona senadhera zone Madzivhandila apa zopedzana iya ndiri kavadu vanga ni sare nofarana zavudi note uamba nne makhulu wa voimi mesiyosi Madzivhandila sundani nda Zina heli
linamanda kanu kisaho nabande Baba Isa Vadopo Twanga Alo Roli wa maipi Obvawa chivaka baba Vachikwa Isakari nerote katina badulu babo. We are now going to proceed to the item number 14, where we are going to request the friends, those who are going to speak on behalf of the friends. I'm going to request them to come on the floor. Mr. Nemangani, Dr. Mampiswana, and Mr. T.S. Dali. Is it Dali? Yes. So we are going to get a song as they are all going to be coming to the fore, and then they will exchange the mics as we get the song from the GDJ. We are requesting the Mercedes-Benz number plate FDC 782L. Please go and attend the car. It's blocking the way. FDC 782L. Itwahonga Shilitsi Karinetsi Wahan Zipa Tuche Zodze Tuche Zodzene Aene Ngaziba Zipa Tuche Zodze Patuche Zodzene Aene Ngaziba Rahana Ndo libu wa mchimiza mshumo Ndi koto dotomanda dresa wone Ka kamera Tini ndi amisi Chitadamu hadi Ndiyo nendela yorosha Mchimiza mshumo Wone bako dita so Madzivhandila zopelela Eno zune bako famu mchimiza mshumo kwa waka izachiri Nomani dosi mi wafi anikuita zwane Ndi zone zote zopelela ho Ho muna kudita zwane Ndiyo tenda orungo ho Watu bako peliwa I'll try and use English, although I'm not eloquent. This language is very difficult. Let me paraphrase by taking a word from one famous man called Mark Antony. On the eve of the death of Julius Caesar, he said, I quote, "Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I have come to bury Caesar and not to praise him." The noble Butazil told you Caesar was ambitious. Was he ambitious? Lowali dubale abako bulungiwa mutu otubonga rupanga abako buzisa uri uyangone nabonanga omutu obachitegagamisa na bari hai narinena musi rodo bulunga mutu we aba asadigagamisi me ndinga nwara bugu ndiko libu wa batu boita uri ndijineka program. I will explain very briefly why.
I got a call from Dr. M on a Tuesday that I'm coming on Thursday to Polokwane. You must make sure that you don't eat because I'm going to take you out for supper. It was a Thursday on the 6th. We were just about to have the gala dinner of the African National Congress on the 8th. I met him there and we ate. And I can assure you, I was the last person who was told secrets because it was hardly on Saturday that he could no longer breathe well. So, zipiri, zosipezari babili. Ndi dota mongo adresa mane wanga. Bari tandi, rinari ba divinga tandi. Mwana apare, no tena bo mapani, wote tena bo company secretary, na bone ba mvenda ushima, zoto bana dzina. Mwana na msanda bana dzina, msanda bo shabani. Robert Nandira ine rasora mutu ahanepo, na bo Eunice bana dzina chanzi. Mwana unadzina, hava. Waba chifi Gwedemantashe. Atiba va Eastern Cape. Dofonera fumratu wanga Gwedemantashe, oibona ni freme kwambwa lunako. The beauty thereafter. And ndiko shaba uri hunaba na Madzivhandila na mkaraha. Ndatoma uamba nda esera Madzivhandila notheni dolida. Ndisikona ndo etera. And then what? Because suti yaone boibona. Mazukwa bukofu bugai. Kofu ndichelete. Ndato toma usita zote hapa. Nido shamba mukosi note. I'm speaking on behalf of friends. Tongo tangana nabo ndi muratu wabo. Ndoba ndi mungana wabo. We met because of soccer. He was once a spokesperson of Silver Stars. And spokespersons were meeting. Nendi doseva 21 years in this spokesperson cha ANC. Unaznerandana ngazo barompiranga pfunzo. Kapfunzo. Robert Chiseya Richiri. Richisola nabo Eunice Richisola Richiri. This one is a doctor. Haba ngobote ndi madokotela. Arikwamba asi honorary haba. Ni dokotela wa chikoro. Arali ba mufunzi. I'm sorry bafunzi ari baone bane ba dokotela. Kana bachita bholo ba Avini cause abu dokotela kuma stadium. Wabu verinda arali baka community dokotela community zipelane pala ngoma abachitu chiveranda nani kasitangana nabo no Avini cause apa ndari bufwana dokotela hayi bufwani Mr. Khosa ba stadium dokotela Khosa zipela bhola haba baba songoraro. He was not an honorary doctor. Hoba honi wa bugu mtoto uadibiwa ndiwo Madzivhandila. Bana chipinga baye bavule Facebook yabo arabachicheka bacheke post ya zi9 na zi10 you will cry. Ariambi yokoda Chianzi afi kodoba. When Chianzi was graduating LLP nazo phone kozi mnene ngarubo dawas diwari ndi mashakana bonga bodama ndachafi munganda ufiko simunene ndi mutuku ndine mutuku saka bangana babo wote. The challenges zote zautanoko dziyamba apa boinise unandisa zvidivi ndaba budza bone badolile bamurwane kamme namusi bachitwa bachomara nenge Eastern Cape bajojiya frame ya Gwedemantashe ndo zvibudziwa ndaidiva yo frame Musanda car camera can attest. She knows. They drove all the way from Pretoria and they came to Twando for me and Musanda to pay courtesy to Gwedemantashe. Hafi ndiko dana Jalas na Jalapino. Jalas ndi gore infa Jalapino ndi Musatsi. Ay ra gwadama pasi na Musanda ra renga nga marengwa achivenda. Ngauri roba richikundiwa nga nyambo. Ndababudza ndari hava mutu bacheke post yabo ya zi 8 na zi 9. Hoye mufumakazi I wish parapara songo chafara. Hoye mufumakazi ufuna munna wobo Eunice. Hezo na ene Madzivhandila ngo babudza. Hoye mufumakazi obo jana decision ya uri Madzivhandila achi retire. Ba do retire batabatura venda. Within a short space of time mutu di commit. Rina 34 years into marriage. Commitment ndi uri vafali ni rajia chelete.
Vamwe just had lived 4 months. But the commit, I am committing myself that when you retire, we're going to Toendo, stay there with you. Remember 34 years. Utu walini rajia chelete. Rawanabona bangwe vanna baswa. Marango raro kwete mantashi. Kwete mantashi odiba opari. Ndikoita zozu ndakoita zoani. Abari ndibabudze uri. Sasa ndibabusa zoani. Bacheke post ya 9. Ndibabudze zimwe zvipiri. Nido zvi editors of fulfil. Nizvi vise zvinokuziyama. Nizvi edit nizvi vise. Bacheke post ya 10 chimzamshumo. Hopfi. Vakokoda a certain Donald Slamlela, who is the spokesman of the ANC in the province. Or I appreciate what you were doing. You will teach me very soon the aspects of how to communicate government decisions, principles, and the ethos of government. Bone bangasizifenda umprofita uko babudza. Ni dongudisa zwezwino uri zviambiswa hani. Rikidangala buna helo. Ho vari ko do amba zviphiri zvivili. Chimwe chiphiri ni chauri. Nesho chero ndogudisiwa. Padogudiswa ngori baba ko ba muhulwane. Heno zvakadiba hezvo. Rikadiyamba hezvo rodzwa nepo. Habvera bumwe buhulu hono fira ho mukala. Abo beba bone. Ho munhu to approachiwa. Ndobona bojenso bosole mudawa hapa. Ngango clear na kabe ba commission. Hala mabari abakotwa Madzivhandila. Ndi jealousy. Ya buhulwane. Nisinyeko dibori vagai. Rido yamba nda. Ndishaba uchinya video yavana vamukoma wanga. Ni deri ndani donibudza uri jealous he ivagai. Sazvenda vabudzisa zvone. Hoyo munhu obana mashudu ngamanda. Ndinyangwa adressa vathu veva vachimuvenga. Nendi konani yanga akaki. Nendi bini vakazori konani ekaki. Ngori nonori kuti konani ekaki. Chimwe na chimwe neti vakabona ndora ndiyata ndova ndichitandikisilinga nyana. Ndasilinga ligidimera khabo mara vadoro vashinkadza vari aukhaki. But we are vachimuvenga. To all those who wage a vendetta against him on his behalf, although he was not wrong, please release him. Mulicheni atuwe na inwi zvidoniwa na limwe dhuva. To all those who heard about the sudden passing away of my beloved brother and friend and decided to do something, may you stay blessed. Vavuviri vozvipfava setechutu zoruga alutomi pano alunga gumi pano. Chaupedzisera. Let me do cheap prophesy. I'm not going to offend anybody. I am a dramatist. They are dramatize about. And in the general kereke, the respect amanda vatu balanda vamdzimu. Nditofuna zidrama nga kereke za zvino na kereke za kale. Hezvo ndichinya kuti I prophesize. Kazi mwezi karaudori, go deeper, man of God. Vasongonyitera. Vazombengisa vatu. Ndozora ndi deeper nemune. Ngori ndi adiba sunendamba. I know what I'm talking about. I've got chronological events of what I'm going to talk about. By the way, I also went to school. Ndikonya kuita chief prophecy mshimiza mshuma. Ya uri, hane pavukati hashu apa. Ndoke dador kuvunga mumwe. It's obvious. Mara wana vachitwa vari ndo profitiwa. Avango profitiwa. Lidhova lidhuva lavo. Start preparing for that. On the eve, I'm sure utuanga Monday yatiri. Ndo vabudzori nara ndikonya kuita kereke ndikata kurubati. Tuba yanga ndiye dzakala ziti zvadzikereke. Ndobidzera vodama. Murova ndichifonelwa ngavo Eunice navo Jaji Raulingai. I was shocked. Uri ava vatu vatova na uprofita. Ndova ndichijewa ndi thama ya muthu isadiwiwo. Mara vachimfonera ndari soda zvavudi. Mulungu echipari vadondiva. Ndovabudza zviphiri zvote. Mara on a Sunday, I met my brother, blood brother, Bodama. Ndari Bodama, I want to narrate what happened when I met my brother on Thursday. As if I could feel Uri, he is on his way out. Ndavabudza zvote. Vonofunesa mapungu ridoamba nda. Hezwi vachifa ndichimba luimbo lori zvoitwa nga chilidzi. Mwana muna zvinomukwathisa. Navo manombo vakwatisa. Ndobidza muchimbidza mushomo uri chembe chidondodo chitakusa. Hapa ukutodotakuwa musanda mavu. Voshavani. Vonovuholera.
vha songo tou vheiwaho nga u vhanga. Ndi khou ṱoḓa zwi pfesesa uri zwine zwa ḓoḓa zwa zwiwa hafha nga Musanda a zwi yelani na zwanga. This man knew how to classify almost everyone. A tshi ḓivha uri havha ndi vho makhulu, I will tell them this. Havha ndi Musanda, ndi ḓo vha vhudza hezwi. Musanda, zwo guma zwa dzimbudzi. December yeneyi no vho vhidziwa pfhi ndi khou ḓa hangei Musanda ga havho. Ra ṱhavha mbudzi, ri ḓo iḽa ri vhana. Musanda vho Shavhani, ndi vho Regi, Dama, Mukalaha na nṋe ri 4 fhedzi. Ndi khou nyanga u tou sumbedza uri zwanga ndi zwa hashu. Havha vho no koloda vho Madzivhandila ndi a ni ḓivha. Ni ḓo i lifha ende ni nga ifhi nṋe, ni ḓo ifha Gwedemandashi. Hezwi ndi tshi khou imba luimbo olu nda khou luimba luri zwo itwaho nga tshilidzi kha riṋe tsiwana dziphadziso dzenedzi ni nga dzi vhalana. Vha vha vule phuzi dza maḓuvha dza kereke ho munna lufulo o lupfa. Mara ndi khou takala hu na muṅwe afha vhukati hashu tsho bve shangoni Matakazi a vha lupfi. Ndi ḓo vha ndi tshi khou takusa mavu thindindi ya midza. Eastern Cape we say mavu thindindi ya midza. And ri tshi ya phanḓa ri ḓo vha melisa tshivhindi. When referring to you Spara, tshi vha melisa tshivhindi khori you are going to swallow the liver. You are a good person. You are going to swallow the liver. O melisa tshivhindi ndi u vhulaha. Ndi musi vha songo luva. When you say you are going to swallow the liver, it's when you are not paying homage. We say we'll deal with you harshly. Mara ndi ḓo vha ndi khou takusa mavu Musanda washu. Vha mifulu vha ite mifulu luimbo lu tshi fhela. Vha zwiṅwe na zwiṅwe vha ite zwiṅwe na zwiṅwe. Vha u losha vha loshe. Vha u vhanga vhuhosi vha tshikununa vha ri hu ṱuwa linda wana vhuhosi a ni nga vhudzheni uvhu. Vha u funesa vhaṱanuni vha ri hu ṱuwa linda wana vhaṱanuni a ni nga vha wani havha. Hezwo ndi dzino ni dzivhela. Zwo itwaho nga tshilidzi kha riṋe tsiwana. Zwo itwaho nga tshilidzi kha riṋe tsiwana. Dziphathutshedzo aene nga zivhala. Dziphathutshedzo dzene aene nga zivhala. Kha kamera thindindi ya midza ndi vha Shavhani vho Musanda nga dzavho nda ya nduna 210 nda ya nduna. Ndo livhuwa mtshimbidza mushumo. Kamusi u vhudze havha vhathu uri nṋe a thiho kha ya madzina re afha. Fhedziha a huna zwine u nga pfhi ndi ite. Ndi khou itela Muthuhadini ndi si ite. Toto khakhea ndi zwa uri nga vhe a vhe hafha ḓo ri Musanda vha tou ḓa kha mbulungo ya nga tonga vha khou ya mbudzini vha sina na thai na. Ro vha ro ḓowela na u guma henefho. Fhedzi a vha ri ndi thome uri kha ri luvhe ngauri havha muhulwane vho vha vha tshi ḓiṱanganedza uri vha bva Musanda ha Madzivhandila vha tou vha muḓuhulu wa Sundani. Kha ri luvhe zwashu ndawo ndu. Thandi ndiyabulela. Ewe ndo funḓedzwa nga Vhavenḓa nṋe a thi tou zwi ḓivhesa. Anyway, in a serious note, allow me once more to extend my very, very sincere condolences to the Madzivhandila family, his siblings, his wife, his children, and his parents. Woba uchinga isa pandanga uri Doc notabanyedze sotuwa. Ndi vhona unga Muthuhadini o ṱavhanyedzesa
ori Juma. Ungamba fa fhethu tshifhinga tshilapfu. Ati tovha na maipfi manzhi vho mupfa chief whip on muvhidza ngo ralo. U khou amba zwone nga maanḓa. You can't believe this. Uri vho dokotela vho ruta kwange Eastern Cape. Ba driver vha ḓa u ri sumbedza Thandi. Uri khona u sumbedza uri rovha ri kha vhukonani ngavhe hu tshipfi ndi mavhelei. Ra ḓo ri no rumbuwa hono rumbuwa asi vhukonani ha ṋamusi. Ende ho vha vhu khou ḓiya phanḓa zwi tshi khou takadza ngo rali. Vha zwi ḓivha vhana vha hone kha musisa ndamu ndi khou tou khaoledza. Nṋe na vho ra ri tshi betsha dzi bola dza seli. A zwi zwa dina u betsha hone ndi mikokoroshi miṱanu. Arali iṅwe ya ḽiwa yewa wa betsha u ḓo isa mikokoroshi miṱanu hanengei miḓini. A zwi exchange nga tshelede. U gai ndamu? A thi athu I ḓisa. Nene ya vhewe ni nga si ḓe zwo ri khou ḓisa. Nṋe vha ra nda ri hu ḓo wina Liverpool kana ifhio ya wina u ḓo ḓi dodoma a zwi replace nga tshelede. U ḓo tou reila Muthuhadini a ḓisa mikokoroshi shanja musanda. Chief whip o kwama zwa dzimbudzi. Zwa zwi tou pfhi ralo u tou ndi khou rumela mbudzi nga ḽavhuraru ri ḓo I tevhelela ḽavhuṱanu ya shumiwa. A thi khou amba luthihi. Kha musi ro xelelwa hafha fhethu vocabulary nṋe ra tshi vho tou ḓivha uri ndi vhone dictionary ya shari kana whatever nṋe ra ri khou ṱoḓa ri na vho dama a ri hu na tshi no dina a ri vhudzise vhavenḓa a hu na tshine vha si tshi ḓivhe. Kana ni dzhena kha sia ḽa polotiki kana ni dzhia kha sia ḽa zwifhio na zwifhio ḽa bola vha ḓo ni vha vha khou ni update. A thi tou vha na maipfi manzhi kha musi a vha tou vha na idea uri hezwi zwithu zwi khou kwama hani. I don't think really have got any idea uri way mafe zwithu zwo kwama guma gai kha Muthuhadini. Ro dzhena kilasini nthihi zwezwi ri tshi vho tou ya. Ro medzhara roṱhe nga psychology hafha Univen. Tshetshila tshifhinga tsha kale ene vha ḓisa phanḓa. Ne zwa tshikolo no ya phanḓa vho ri sa tshaya mara ro ḓi guma vho henefho he ra guma hone. Mara a zwi gumi hafho na u shuma ro shuma roṱhe hange Old Mutshala. Miṅwaha minzhi ya musi vho riṋe ri kha ḓi vha haningei ri vhahulwane nyana. U bva afho ndi zwinzhi zwe ra vha ri khou ṱanganelana roṱhe ri khou ḓi shuma. Ndi muthu wo ḓisetshela. Arali wo rali u khou yela thungo ya tshikhuwani ro vha ri na motho uri ndi tshi tou fhira hafha ḽa carousel ndi fanela u sumbedzisa uri hayi ndo dzhena hafha Gauteng kha ḽavho. U ralo ndo tou extenda invitation uri kha ri yo wana dinner emperors. Vho no zwi ḓivha ri ḓo ya hanengei ra dzedza ri khou sea u swika ḽi tshi vha tsini na vhusiku kati hu sina na zwiṅwe hu khou seiwa ri na Muthuhadini. Hu na zwinzhi zwe a ita kha nṋe sa muthu na kha dzi khonani dzawe. Tsho thoma zwi konḓa badi u amba u khou imela dzi khonani dza Muthuhadini ngauri vho imela vhathu vhahulwane na vhathu vhaṱuku. Ndi muthu wa khonani nnzhi nga maanḓa. Hangeni hayani ho sa tou vha na mishumo minzhi ine a vha a siho. O vhuya a ḓivha program director musi muṅwe wa vhakololo a tshi khou maliwa nga zwezwi zwa tradition. Fhedzi tsho fhedzisela kha vha ntendele ndi ambe hezwi. O tshila hawe hoyu murena vhutshilo ho fhelelaho. Ndi zwone ro dzula ro rali ri nga ḓi vhona unga a zwo ngo tou dzula zwavhuḓi. Mara a vha ri vha vhudze o vhutshila a vha ri ndi vha sie na high court. What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. Close quote. Muthombe ndaundo. Hawe ovutshila mudamani. Ova tshi ḓi khoḓa ngo ralo. Mudamani vho dokotela. Nṋe ri ri muya wavho kha u eḓele nga mulalo. Vho tshila havho vhutshilo ro vhu vhona.
hongo ḓi fura nga vhutshilo o vha tshi zwi amba lunzhi ri naye uri this life is too short and we'll never repeat it, we'll never rewind it, and as a rehearsal a ri ngo to ḓo thoma ri practice uri ḓo tshilisa hani ri tshi vhuya matshelo. Ndi zwe vha tshi zwi vheisa zwone. If you had to look back holistically ka vhutshilo hawe u nga amba uri hawe vhutshilo o vhutshila Chianzi na vhaṅwe vhana hawe Muthuhadini, I can attest o vhutshila to its fullest. A huna tshe a siedza kha o vhutshilo. U ṱuwa roṱhe ri khou vhaisala mara from his side arali tou pfhi hone hune a vha hone wo vha a tshi nga pfha tshi ri hai musanda nṋe ndo tshila. Hu na zwinzhi zwine ri nga amba. Ndi humbula tshiṅwe tshifhinga a khou bva interview vha mu ḓivha musi a ri musanda nda ndi khou thathabisa English zwi shavhisaho. Rari o tou bvela minara vho tou dina vhaḽa vhathu vho mbo ḓi mbudzisa nga governance. Ndo ri thathabisa English ndi tshi bva vhaṅwe vha khou ri a thi athu u bva khamusi hu na muṅwe mukhu a vha interview vha tshi khou amba nṋe tshikochi ndi ḓo guma henefho. Ndo livhuwa mutshimbidza mushumo kha ri dovhe ri luvhe zwashu roṱhe. Ndaa nduna ndaa. Ro livhuwa zwenezwi vha tshi khou enda kha ri luvhe habe. Ro no ḓi kaidziwa uri ri songo vhuya ra amba zwiṅwe zwithu zwo ri he mini mini nga havhaḽani zwino a ri nga ambi. Ri khou tama u livhuwa mudzimu nga maipfhi oṱhe o bvaho a tshi bva kha dzikhonani. I think all of you can attest that that was a real friend. I think he was just resembling who Dr. Madzivhandila was. And like he said, or if I can tell you a lot of things, you will cry. I could really see Dr. Madzivhandila in him, exactly the way he was saying things. We're not going to waste any time. We are going to go to item number 3, problem number 3.5. In order to the church reps. But before we come to that one, I want to also take this opportunity and on the program there is written program directors. I am not Judge T. Maumela and I'm not Mr. Tanyani Rangwedzi. I am Pastor Tanyani Rangwedzi. No, make note of that. Very important. Not Mr. but Pastor Tanyani Rangwedzi. Kaba don't tell us one that That was an error there. Now, as I'm going to sing the song, I'm going to request the church reps from AFM and Tower of Grace as they're going to be coming to the fore. Tendo na bogala ka Yehova, tendo na bogala ka Yehova, ririte endo ote endo tendo na bugala kaye tendo na bugala tendo kabatorwa swanda ka Yehova tendo na bugala tendo na bugala ka diri tendo tendo kamurena tendo kaye. Hallelujah. Ndikolumelisa bathu bothe ka dzina la Yesu. Amen. Nendo imaho hapa noni dzina langa ndiphi Joyce Laramani. Nga mushumo ndi mufunzi zwino nga tshikova ḓo ri Pastor Joyce Laramani, and I come from Tower of Grace Global Leadership Roslyn. Amen. Ndo imela chividzo ndi murumi wanga chividzo cha Tower of Grace. Ndithome ulumelisa kana ndithome ngauri ndikholiwa mudzimu nga tshifhinga tshino nchirava nacho, and to God it's not a surprise. That's why I'm saying I want to thank God for this day. I'm also part of
this program. Let me also thank those who were doing the planning and also including us as Tower of Grace, sa chipiḓa cha muṱa wa Madzivhandila. Let me greet Mrs. Thandi Mbobo Madzivhandila, the children, all the sons and daughters, but ba bona boima hafhanoni, vhaḓuhulu vhoṱhe, vhabebi, Babo Madzivhandila Muthuhadini, Mana Baba, and the entire Madzivhandila family, the Mbobo family, na mashaka oṱhe na dzikhonani na vhashumisani. Ndi khou vha lumelisa vhoṱhe. Ndi ḓe kha tshipiḓa tsha kereke, to the churches that he was part of. Of course, Vutshilo, it's a progression from somewhere. We knew him when he was still a young person, bangafasi abrangaphanḓa ha Dr. Manzwane, henefha hune ra vha hone. Athi ḓivhi uri zwo thoma henefhana zwa u tshimbila na murena, but he was here actively so. Vha ḓo vha nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha vhafunzi vho Ramaḓwa, vhafunzi vhoṱhe vhane nda khou vha amba, vho Khotsi, vho no ṱuwa. I believe they are together somewhere, mara vho mme vha kha ḓi vha hone. Ndi khou vha lumelisa na vhabishop vho Lalamani vha hone vhukati hashu. Ndi ḓe kha mahosi oṱhe, vharangaphanḓa vha community na vhathu vhoṱhe ri khou vha lumelisa. Zwino ri tshi ḓa kha, when we come to, as I represent the Church of Tower of Grace, we will remember him as a faithful servant, a humble man, a loving husband, and a loving father. To some of you, you will wonder, as a church, how did you know that he was a loving husband and a loving father? We understand about the servanthood and the humble heart. He was somebody, I mean, whoever that is talking here, Muthuhadini, wherever he is, he will make his presence felt. So with us, it was not just making his presence felt, but he was very close. We knew him through his sister-in-law, Eunice Madzivhandila, who introduced him to us before he became one of our members. He used to be a frequent visitor in Tower of Grace. If he was not traveling or if he was not at work, he would come with his bike, and even most of the kids in church know him as the man with the bike. So we came to know him like that. Ndingari, aro chinga soko udiambela zwine zwaita zwitshida muhumbuloni ndi zwauri, did he hear something from God? Ngauri, and I'm saying he might have heard something from God. 2021, I think it was September, when he spoke to our MC, and he said, Pastor Tanyani, I want to be a member of this church, but you will take me to the bishop and make sure that I am welcomed as a full member of Tower of Grace. And I want that thing to happen very soon. And somehow I think there was a communication breakdown. And the day that he planned to be welcomed, he was not. Then he called the bishop and he said, Bishop, if I don't become a member of Tower of Grace, Pastor T will have to blame, not me. I spoke to him, I don't know what happened. Which he took further. The following week, he was welcomed. It was something like he was saying, it has to happen now, and it happened. I know that there are people who join church just to have somebody to bury them. But with him, I would say it was different, because he was moving in a speed that we didn't understand. We have procedures. Before you become a member, you have to do this and this and this. But the bishop ended up saying, no, let's do what he has asked for. The rest we will do after. And that we did. And after that, he made an appointment with the bishop where he explained to him that
I am single, but I have someone that I'm in love with, and I don't want to hide. I want to do things right. They had a long conversation, whatever that they spoke about as men, but at the end, what he wanted was to have his wife with him blessed. He said, I want my marriage to be blessed. As you heard Mrs. Madzivhandila saying, we went to the Eastern Cape where he married his beautiful wife, Thandi. Whoever that attended, you heard from the Mbobo family when they said that he loved his wife. That day, if it was to be replayed, or those who watched the video, you could see the love between the two, that it was not just ordinary. Yes, it was a love of two matured people, but these two loved each other so much. And Mr. Madzivhandila, as I said, he was a loving father. We knew, whenever we met, we didn't only meet in church, we would meet sometimes in his house, sometimes at our house, sometimes we are in church. He always spoke about his children. And that for us, I usually, amongst ourselves, we will say, it's rare to find a man who loves his children like Mr. Madzivhandila does. And when the children spoke, whatever they said, I've never heard it from them, but we saw it in your father. He really loved you so much. One thing that he said when as I'm saying that, he was like, he heard from God to say, wrap up, do this and do this and do this. Before we went to the Eastern Cape, he said to me, my bishop, please, let me tell you this, that my wife loves God so much. She is very prayerful. May you please embrace her, hold her hand. I don't want her to be given a position, but I want her to be involved in the work of God. Even with him, we have heard he has been in many structures, very influential. When he came to church, as I said, he's a humble man. He never wanted any position. He said, I will serve from the background. And whatever God sent him to come and do in Tower of Grace, in a very short space of time, I believe he did. The wisdom that we needed, he has given us. Whatever lessons that we needed to learn, he has given. But when he gave them, we didn't know that it was just for a short time. He was the happiest man I've ever seen. A man who was forever open with his feelings. Jokingly, he will say things. To the families that are represented here, the Madzivhandila family, the Mbobo family, I'm saying, be comforted this afternoon. To Thandi, the word of God says, God is a husband to the widows. And to all the children, I say, God is a father to the fatherless. The other thing he said, 2022, I would want to bring all my children to church. When the church welcomes me and my wife as a couple, I want you to welcome my whole family. I want my children to see that I am committed to God. I also want them to see that this is the way to go. I will not force them to join this church. Whoever that wants to be part of Tower of Grace, they are free to do so. But as long as wherever they are committed to serving God, I will be happy. So you can tell that he was a God-fearing man. There's an English saying which says, it's not how you start the race or where you are during the race, but it is how you cross the finishing line which matters. To all of us who are here, the word of God tells us that to be absent in the body is to be present with the Lord. May the Lord comfort all of us who are here and the friends and families who couldn't make it because of their commitments. God is still faithful even in this season. I believe where he is happy. So let's celebrate the life that was well lived. May the Lord continue to bless you and comfort you in your mourning period. Thank you.
Amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah. Thank you very much, Pastor Joyce. I'm just happy that ekugcineni, I was able to, do what I was asked for, because I was going to regret if I had not done what Dr. Madzivhandila wanted to be done in the church. So I'm very happy that it happens before he left. I think God, as Mama said, God had already whispered something to him. I don't know what, because that was very serious to him. He said, don't waste my time. I want to be welcomed in the church officially. So without any waste of time, we are going to get the song from the DJ and request from the Madzivhandila Royal Council, Mr. M.N. Dawura. They will come together with the cousin, Mr. Soli Mudau. They will come together. We will do 3.6 and 3.7. After that, we are going straight to the Word of God. Let's get the song from the DJ. Songo pira mure hena di chili dera oh chivita hamwe Sango pira Niu Sango pira muchipedza mushumo na vathu vote ndiko valumelisa mzvala mwana makadzi wanga Vavenda Dokotela Madzivhandila vamushumoni wanu voamba ngaini mzvala na vana vanu voamba ngaini na khonani dzanu dzoamba ngaini ene vo va chikwamba ngoho mzvala hava vathu vothe vo ambaho hapa ndo ni ḓivha vha sathu ni ḓivha musi ri tshi khou aluwa roṱhe muzvala ri tshi pfhi ri matwinsi ngauri na ṅwaha ro bebiwa nga ṅwaha muthihi ni tshi ḓi dzulela u nkhumbudza uri na musi na lwala u fana na zwino musi ni si tsheo ndi nga si ḓo ni overtake miṅwaha yanga ya vho fhira yanu ngauri ni na lwala kana na ri sia mzvala rine sa vhazwala vhanu vhabebi vhashu na vho makhulu washu ni a zwi ḓivha uri vho longa tshanḓa kha uri ni aluwe ri khou livhuwa rine sa vhazwala vhanu uri mudzimu o vho ri fha muzwala no fana na inu a re na ndavha na rine sa vhazwala vhawe khonani dzanu na musi dzi tshi khou amba hafha ndi a vha ḓivha na ḓali no nḓivhisa ene uri ndi murathu washu ndo vha ndi tshi vho zwi ḓivha fhedziha muzwala wanga ro farana ri tshe vhaṱuku ha vha na tshifhinga tshe ra fhambana nyana zwino musi ro no vha vhakalaha ri tshi vho swika 60 muzwala wanga ro farana nga nḓila ino shavhisa nga maanḓa
Ni ambula musi ndichikolira kha inu ndichiri ushaka hashu na Aramaligela hawo makhulu washu awushatova havhuḓi. Ndari ndikolingedza uri ndivuvuse nari ni ḓo nthusa. Roro no vha na dzipulani ni tshi khou nthusa mzwala wanga uri ushaka uvhu vhuyelele. No ṱuwa ri songo tou zwi lavhelela. Ni a ḓivha hezwiḽa zwa zwi khou ambiwa nga vhuḓali. No ḓi mpfonela na nṋe na ri ni bulugwane na ri ndi khou ḓana nda ri thi nga ḓi. Na ḓi mbudza na zwe na vha no mpfarela uri ni ḓo vhuya ni tshi posa ngeno. Zwa bala ngauri na farwa nga vhulwadze. Mzwala wanga no vha ni tshi funa mianu nga maanḓa. Vhana thi tsha amba. Nga vho tshipfi ni a kona u amba. Ra ḓo humbela uri ni dzule na vharathu vhanu ni sathu ṱuwa kha musi kana arali no vha tshipfi a ni ṱuwi ni a ḓivha uri ndi lini, ni dzule na vharathu vhanu uri ndi khou ṱuwa. Ni sale vharathu vhanga na khaladzi yanga ni tshi ṱhogomela vhazwala vhanga. Ni a ḓivha na zwino ndi khou vhona nga ḓiri ungari hu khou swaswiwa hafha fhethu. Ndi nga pfha matshelo kha musi tshipfi aya ro vha ri khou tou swaswa. Mara ndi khou zwi vhona uri mzwala wanga no ṱuwa. Ya, no ṱuwa mzwala wanga. Kholomo vhahali nṋe hafha ndo ṋewa vhuṱanzi uri ndi imele khoro khulwane ya Madzivhandila ya Vhadamani vhadau vha Tshakhuma vhe mukolololani wa vhuraru a tshi khou amba hafha fhedzi a tshi khou ri Dombwe vha Tshiana ndi Vhadamani. Mutshimbidza mushumo vhukati hashu hafhanoni ri na vhafunzi dzi pastors, ri na mahosi, na bishop, ri na dzi councillors, havho na vho maine madokotela vho tevhelaho dokotela ane nda khou pfhi ndi khou amba ndo livhana naye hafhanoni Muthuhadini. Ndi khou tou mangala ndi tshi rimbula ndi khou vhona nṋe muṋe zwi amba uri vho mutsirusa. Vho dokotela ro ima hafhanoni ro livhana navho vhe mukololo muhulwane kha ḽa Tshakhuma. Hafhanoni ri tshi amba ḽa Tshakhuma ri khou amba nga mihaga, ri khou amba nga vhahali. Zwine zwa amba uri musi ri tshi amba vho dokotela vho Muthuhadini ri khou amba nga muthu o fhambanaho na vhaṅwe vhe vhathu vhanzhi hafha vha tshi mubula vha amba uri he was a character of its own. Ndi ḓo tama u amba uri ndi livhuwa tshipiḓa tshihulwane tsha vha National Lottery Commission vhe vha tenda u vha hone hafhanoni ngauri vho takula mushumo hoyunoni wa u fheletshedza mukololo washu. Musi Masuvhe a tshi dzhena kha ḽa Tshakhuma o ita intensive study u fana na zwe Lascivious Silver a ita musi a tshi conqueror Masada hafhaḽani Judea nga murahu ha muvhuso wa Herod musi a tshi ḓo dzhena hafhaḽani nga tshivhumbeo tsha garrison ya Vharoma uri a take over Masada. Hezwo zwithu zwi sumba intense study ye a ita musi a tshi vhea dziposo u mona na thavha heiḽani uri a thivhele vhathu vhane vha vha nṱha kana vha na zwiḽiwa kana vha na zwiḽiwa a vhone uri a ṱavhanye a ite siege vha dzhie thavha na lupfumo lwoṱhe ḽine no vha hone hune khazwo hafho nṱha ha thavha eyo ho vha hu tshi ḓivha na dzi scrolls dzine dza fara dzi bugu khulwane dza Bivhili no fana na dzi Deuteronomio, vho Ezekiel na dziṅwe. Hafha hu tshi ambiwa Bivhilini hu tshi ambiwa mafhungo a marambo ane a wanala
Ezekiel hamba obachikwamba benthathava hovona zwine va kukona u vona veapo fhethu. Zwino ndi khou ṱoḓa amba uri Masuvhi a tshi dzhena Tshakhuma o dzhena nga tshivhumbeo tshenetsho vho ri u dzhena vha stada nzulele geographically ya Tshakhuma vha vhona uri ḽo dzula hani vha vhea uri tshiseamelo tshavho ri ḓo tshi vhea matumba hune ra ḓo vhea na zwiendeulo vha tshi ḓivha zwa uri huna hune vha ḓo mona vha tshi dzivhela shango ḽa Tshakhuma uri maswina a songo ḓafho a fhira zwi amba uri hoyu munna ove e munna ane a vha kha state cha preparedness kha zwoṱhe zwe a vha tshi khou zwi ita. He was a strategist a tshi kona u imela self defense yawe u ḓitika sa muthu. Hezwi zwa vhuhali ha vha Tshakhuma ri zwi vhona musi Murathu Mukomana Khangale na Mulangaphuma vha tshi lamukisana kha dzi josi dza Ngwena musi Mulangaphuma o fariwa nga Ngwena Luṱanandwa Khangale ya fhufha dzhena maḓini vha lwa na Ngwena vha i kunda naho tshanḓa tsho vho vhaisala tsha Mukomana mara vho bva vho farana vha vhuya hayani vho farana. Zwino hovhu vhuhali ndi hune ra vhu vhona kha dokotela hafhanoni kha hoyu u amba nga tshipidi nga luvhilo na zwoṱhe mara arali u tshi mu thetshelesa zwavhuḓi nga nḓila yavhuḓi vha ḓo pfha zwori ha khou sokou fula mafula kana u doba mbula u khou amba zwithu zwine zwa vha zwa vhutshilo fhedzi. Zwi amba uri khae hoyunoni ro vha ri tshi ḓivha uri ri na muthu ane a khou gudisa vhana mufuvha uri vha tshi mutevhela vha vhone zwivhuya zwine ra ita riṋe vha Tshakhuma. Nnḓu ya vhudokotela Muthuhadini ri u dina zwiito ndi nnḓu ine ri tshi ṱuma fhaḽani Tshakhuma ya vhuya nga ha Mulangaphuma. Vha Mulangaphuma ndi muraḓo muhulwane kha ḽa Madzivhandila ngori vhone vha Ramaḓi vha Ndwambi vha Davhula vhane nṋe nda khou representa vhone na vharakhanga na ri navho hafha na vha tshi beba vhe vha buliwa hafhanoni ndi vhathu vhane vha ndi zwone zwine muṋe washu hafha muṋe wa Muthuhadini vho Moses vho Mudau vha zwi ṱalukanya zwavhuḓi badi zwa Tshakhuma uri zwo dzulisa hani ngauri vha ḓivha uri havha vhathu ndi vhathuḓe havha vho Muthuhadini vho vha vhe muthu wa vhuluvha na musi vha tshi sendela tsini na khosi vho Thovhele vho Madzivhandila vha tshi swika vha gwadama fhasi ngo ṱavhanya nda umusana vha tshi mphirana ngo gwadama ngo ṱavhanya vha tshi lovha vha tshi losha vha tshi luvha hu si no lovha. Zwino u wela havho Tshimbupfe hangeini ndi nge miṱa ya shavha vhuhosi ha Berlin Mission uri riṋe ri nga ḓo luvha masunzi matswuku ri nga tou namba ra falala naḽo ḽa shango ra phaḓalala. Ndi zwone na vhe vha vha vhe hone vha sa khou ṱoḓa u kuvhangana kha zwa Tshakhuma vho ṱuwa mara mihaga ya Tshakhuma yo sala ya ri kha heḽi a ri nga ṱuwi naho vhuya fhaṱiwa dipe ḽa dzi kholomo madangani fhasi hangei uri vha Tshakhuma vha pfuluswe havho vhaṱhanga vho tori a ri nga ṱuwi Tshakhuma vha ḓo tou vhuya vha tou humela murahu haya maswina ashu na ngoho zwo ralo vho fhedza vhoṱhe vho huma Tshakhuma ḽo sala. Zwino riṋe ri khou ri kha mukololo kha tende a fame zwo naka lushaka lu livhuwa mbeu yo salaho ye ra kona i vhona vhakololo ro vha vhona fhaḽani riṋe roṱhe sa lushaka ri ri tsiruwa zwo naka muḓamane dombwe ri ralo ri tshi luvha vho khotsi ashu vho Madzivhandila ndaundu. Chiri ro livhuwa ri khou isa phanḓa na programu yashu ri tsini na u fhedza zwa zwino ndi ḓo tama uri roṱhe ri ime nga milenzhe yashu vhane vha nga kona ri tshi khou yo takusa muḓinḓa wa mudzimu vho MJ Mudau vha tshi khou ḓo fha ipfhi ḽa khuthadzo kha ri ime roṱhe nga milenzhe musi ndi tshi khou dzhia luimbo vha ḓo vha tshi khou ḓa nga ngeno phanḓa.
Mudi wera otorochirwa. Hallelujah ribo vona uchepanda. Oh nangwemi vondo icheone. Ege musa daon. Aroshanda. Oh dakaro. Dakaro ngepanda ritodi tangana henenge dakaro. Hallelujah. Ngepanda ritodi tangana henenge kariko nelele kariko delele vasho biluzo taranga ta rineri chibanda recheba danazwa eri chirenda renda mure. Oh dakaro dakaro gepandari dodi tangana dakaro. Jesus, hallelujah. Angepanda redode. Ndiko ulumelisa vatu vote nga dzina la manda la murena washu Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Ndiko tamorika mutawa Madzivhandila. Rushaka rothe uyanga angareza. Zikhonanisa zwera zwipfa vashumisani. Ipfila mudzimu leri everything has got its own time. Kana ndikophiwa apa petu. Chitu chimwe na chimwe kha vutshilo china chifhinga chacho. Hezwi rothe ro dzula hapa, we are under God's program and God's time. Arali ni chifhinga cha mudzimu khonani dzanga cha ḓa cha fhira zwo fhela. You cannot prolong God's time. Banga si tshilapfhise cha mudzimu, nduri cha mudzimu cha vhuya cha fhira. Ahuna ndavha uri vho shuma hani, vho shuma mini, vho bveledza mini, a vho ngo bveledza mini, vho itisa hani kana a vho ngo itisa hani. Arali ni tshifhinga cha mudzimu kha vhone cha fhira tsho fhira. That's why ri tshi kona u advise vhathu zwa uri arali ni vha kha ḓivha na tshifhinga cha u tshila kha vha ite zwoṱhe zwine vha zwi kona kha vhutshilo. Arali vha kha ḓivha na tshifhinga cha u bvela phanḓa na vhutshilo kha vha ite zwoṱhe zwine musi vho ṱuwa ra ḓo sala ri tshi tevhela dzi footprints dze vhone vha fhira hone. Hu na vhathu kha vhutshilo vhane a vha tevhelei ni. Ende hu na vhathu vhane, for your information, a vho ngo vhuya vha tea na u dzudzanyeliwa memorial service. Ngauri ri ḓo vha ri khou humbula mini zwe a zwi ita muthu wa hone gai. Ri nga namba ra vha ri khou humbula zwa dzi ṱhoni fhedzi nahone ro kuvhangana nga tshashu vha muṱa fhedzi ngauri zwa vhuya zwa bvela nnḓa zwi a shonise zwithu. A zwi nga ḓo ambea. Mara ri khou livhuwa havha muhulwane vho tshilaho vhutshilo nga nḓila heyi. Vho Dokotela Madzivhandila nṋe ndo vha ḓivha lwa ḓuvha ḽithihi fhedzi. Arali vha muṱa vha tshi ḓo zwi humbula zwavhuḓi, ho vhuya vha na lufu lwa murathu wa havha Samuel Maungani hafho. Ndi nṋe we nda vha ndi khou conductor funeral ya hone, ndo humbeliwa nga mukalaha late Vho Dokotela Manzwane. Ndi tshi vhona hoyu munna ḽeneḽo ḓuvha ḽithihi fhedzi nda vhona munna o ḓalaho mafulufulu a tshi ita zwithu. Ndi uri dzi nzudzanyo dze dza vha dzi hone hafho dziṅwe vha vhona dzimpfuni zwithu a zwi dzuli zwavhuḓi nga maanḓa tshifhinga tshoṱhe. Hoyu munna a tshi vhuya a tshi ḓa hafho
Ari no, let's do this, let's do that, let's do this. How it was good, mara wo ba ugaina. Nduri zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi ngauri hoyu muhulwane o vha na skill tsha u organizer. Ende vha vha tshi zwi kona hezwo. Zwino ri khou tama u livhuwa Mudzimu, rine ri vha kereke ya AFM nga ngeno Venḓa he havha muthu vha bva hone. Ndo humbeliwa hafha zwa uri ndi ḓise ipfhi ḽa Mudzimu. Nṋe ndi no khou amba ndi mufunzi wa the Apostolic Faith Mission Good Hope Center i no wanala Sibasa hangei. Zwino nga henefha ha u shumisana na u shumisana zwo ita uri ndi vhe hone fhano namusi. Ndi khou tama uri ndi vha vhudze zwa uri nga nṱhani ha COVID-19 ro guda uri a ri tsha tou funza milaedza milapfu mara ri funza the short messages to the touch. Ndi uri mulaedza mupfufhi mara une u nga vha kwama wa amba tshithu na vhone. Kha ndi ḓo imeseliwa zwanḓa afha ndi pfe amen khulwane. Hallelujah. Ndi khou ṱoḓa u amba mafhungo mapfufhi hafha kha bugu ya Deuteronomy. Deuteronomy chapter number 30. Ndi khou tou ifungela luvhone uri ndi vhone zwavhuḓi afha vhafunzi vho Raṅwedzi. Kana ndo amba zwone? Ndi zwone thi? Deuteronomy chapter number 30 verse number 15. Iri, nanga ha ṋamusi ndo vhea phanḓa hau vhutshilo na zwivhuya na lufu na khombo. Zwine nda u laya ṋamusi ngezwi, funa Yehova Mudzimu wau, u fare nḓila dzawe, u tevhedze dzindaela dzawe na milayo yawe. Ndi hone u tshi ḓo lalama wa anda. Ndi hone Yehova Mudzimu wau a tshi ḓo u shudufadza u kha shango ḽeneḽi ḽine wa ya khaḽo, ḽa ḓovha ḽau. Verse number 17. Arali mbilu yau ya mpfuralela, wa sa pfe, wa tenda u tshi ungeledzwa wa gwadamela midzimu isili wa i shumela. Hone ndi u vhudza hu tshe zwino ṋamusi zwa uri tshau hu ḓovha u lovha, a u nga dzulesi kha heḽi shango ḽine wa wela mulambo wa Yorodane u tshi ya khaḽo ḽine ḽa ḓovha ḽau. Baba ndi khou tama u rabela masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi, tshifhinga hetshi murena ri khou tshi nekedzela vhone ndi tshifhinga tshavho. Ri khou livhuwa uri kha khuvhangano heyi ya Madzivhandila murena na ipfhi ḽa vhone ḽi hone. Ende ipfhi ḽavho Mudzimu wa maanḓa oṱhe ndi denzhe ḽa milenzhe yashu, ḽa vuliwa ḽi a vhonetshela. Ndo vula ipfhi ḽavho ha fara maanḓa oṱhe. Kha vha bveledze ra maanḓa oṱhe zwiḽa zwe vha amba, vha ri hune vhavhili kana vhararu vha kuvhangana nga dzina ḽanga ndi ḓo vha vhukati havho. Khou rabela murena ndi tshi kumedzela mbalo ya ipfhi ḽavho uri vhambe na rine roṱhe, vhambe na muṱa wa Madzivhandila na lushaka lwoṱhe. Mudzimu wanga vha tshi itela dzina ḽavho nga Yesu Kristo a tshilaho. Amen. Ipfhi ḽa Mudzimu ḽe nda ḽi vhala hafha mathabama ḓuvha ḽa ṋamusi, that was God himself who was addressing the people. Now God said, I have set before you, choose. Ari ḓo amba roṱhe ri ri choose. Muthu o itiwa na ability ya u kona u nanga. Muthu o itiwa na vhukoni ha u kona u nanga. You have got the ability to make choices in life. That is why Bibili ichiri, Mudzimu achiamba ari, choose today, I have set before you life and death. Hezwi zwithu zwambudza zwa uri arali ni muIsraele o vhudziwa zwa uri kha nange ṋamusi, ha display wa zwithu zwivhili hafha. Two items were displayed before them. And the Bible says, God says, therefore I advise you that you choose
life. Ndiko tori ndivavudze vone zvauri you are the product of your choices in life. Hezvi vone vachiva zvine vava zvone is because of your choices. Arali ni muthu ananga zoimaho ngauri kha vutshilo u bvelelwa nga zwenezwo. Hezwi ri tshi vhona vhathu vha tshi khou balelwa in life, when we see people struggling in life, it is because of their choices. Now, Bibili iri nanga ha namusi ndo vhea phanḓa hau, ndo vhea vhutshilo, nda vhea na lufu. But I have got something to advise you. Choose life. Hezwi vha tshi vhona vhathu namusi zwithu sa khou ita, ndi tsumbo ya uri ho nangiwa mini hafho fhethu. Zwine vhone vha nanga zwone ndi zwone zwine vha ḓo vha zwone matshelo. Zwine vhone vha ita choices dzavho vho sedza zwone, kana zwine vha nanga zwone ndi zwone zwine ra ḓo wana vhe zwone matshelo. Ipfi ḽa Mudzimu ḽiri nanga ha namusi ndo vhea phanḓa hau, ndo vhea vhutshilo na lufu. I am here to advise somebody before I close. Arali ni vhone vha hafha, vha tshi kona u nanga the type of suit you are looking for. Vha tshi kona u nanga the type of car you are looking for. Maybe vha tshi kona u nanga the type of woman you are looking for. Or maybe the type of husband you are looking for. You are also reliable to choose God in your life. Vhone vha fanela u kona u nanga Mudzimu kha vhutshilo havho. Ende vhone vha sa nanga Mudzimu kha vhutshilo havho, zwi a fhirela hezwo zwithu na kha vhaḓulu na vhana vhavho. Huna zwithu zwine ra zwi vhidza uri the transferable of spirit. Ndi uri arali ni vhone vha muthu a sina ndavha na Mudzimu, tshiṅwe tshifhinga vha songo mangala na vhana vhavho vha sina ndavha na Mudzimu. Kha ndi imiseliwe zwanḓa hafha ndi pfe amen. Vha songo mangala lushaka lwa havho lu tshi vha lwa vhathu vha sa rembuluwi. Ngauri na vhone vha ya amba vha ri ha rina phashu rina ndavha na Mudzimu, rina ndavha na Mudzimu. Ri khou livhuwa nga havha vho dokotela vhe kha vhutshilo havho vha nanga Mudzimu uri vha tshile na Mudzimu. Zwi a itiwa khonani dzanga uri vha nange Mudzimu vha tshimbile na Mudzimu. Khou tama uri ndi ambe na lushaka lwa Madzivhandila zwa uri hezwi ṅwana wavho rali yo ṱuwa o vha siela dzi footsteps dza uri vhone vha nga kona u nanga Mudzimu na vhone vha tevhela Mudzimu vha ita zwe na hoyo a zwi ita. Arali vha tshi ri ndi ṅwananga, ndi muḓulu wanga, ndi muzwala wanga, riri muzwala o nanga Jiso na vhone kha vha nange Jiso. A ri ḓo ri amen. Ndo kwateliwa afha fhethu kani nga iyo ngoho. Vho iwe vhana vhavho Muthuhadini Madzivhandila, vhoni khurela nḓila ya u nanga murena Jesu kha vhutshilo. Ende na vho iwe zwino ni fanela u tou nanga Jesu wa vhutshiloni havho iwe a tshimbile na vho iwe. Ni vhe vhathu vha bvelelaho. Ipfi ḽa Mudzimu ḽiri, ndi vhona unga aya ndi a fhedza ngaho. Hone ndi u vhudza hu tshe ṋamusi zwa uri tsha u ḓo vha fa ndi musi wo ita mini. Verse number 17. Arali mbilu yau ya mpfuralela wa si pfe. Ri na problem ya vhathu vha sa pfi. A u ḓo vhudzisa mudzulatsini wavho vha ri vhone vha ya pfana. Khwine ndi khou tou zwi amba nga Tshivenḓa. Vha ḓo mbudzisela uri vhone vha ya pfana. Ri na vhathu vha sa pfiho na luthihi. Vhane na musi hei ngoho ya funziwa hani vha rina ndavha nazwo. Zwino kha vha ri ndi vha vhudze uri vha tshi fhedza u tshila, you are going to face the face of the living God. Hezwi vhone vha tshi fhedza u tshila, vho tshila vha tshi ri thina ndavha nazwo, a thi vhudziwi tshithu, a thi pfi tshithu, nahone neti muthu wa gereke. Henda vha khou zwifha vha muthu wa gereke vha ḓo ri vhudza ḽiṅwe ḓuvha. Na vhathu vhane vha ḓirwa khana nṋe thina ndavha na gereke nahone gereke ya mini. Nahone muṅwe o dzula hafhaḽani a tshi vhona gereke a ri ndi soko pfumisa muṅwe munna. A vha ḓo soko mbudza vho ri soko amba nga auditorium heyi ye mukalaha vho manzwane vho dokotela vha i fhaṱa. Uri ho vha hu khou ḽiwa muṅwe munna hu tshi fhaṱiwa yeneyi nthu. Ri khou amba nga uri vho ṱuwa havho muthu a vha tsheho fhano. May his soul continue to rest in peace. Vho fhaṱa heyi nnḓu ngafha vhukati ha zwigoḓo zwa vhathu vha tshi ri ri khou ḽiwa tshelede. Mara mulanda wa Mudzimu vha tala mutalo muhulu vha ri ndi khou ṱoḓa u fhaṱa such a big auditorium na namusi ri khou amba ri nga ngomu.
a ri ḓo ramani roṱhe ipfhi ḽa mudzimu ḽiri arali ni wa mpfuralela, if you do away with me, remember you are going to die. Arali ni vhone vha furalela mudzimu vho vhidza muvhi uri ave vhutshiloni havho, arali vhone vha sina ndavha na mudzimu na muṱani wavho vha sina ndavha na mudzimu, hu na muṅwe ane vha vha na ndavha naye. Hu na muṅwe ane vha vha na ndavha naye. A tshi amba mulanda wa mudzimu uri, as for me and my family we shall serve the Lord. Ndo ḓinangela u shumela mudzimu uri arali ni tshi funa u shumela midzimu ye vho khotsi yaṋu vha i shumela, ambani namusi ni bule, but as for me and my household we shall serve the Lord. Hu ṱoḓea vhathu vho to raliyo vhane vha ri ndi khou ṱoḓa u kungela muṱa wanga gerekeni, ndi khou ṱoḓa uri vha to nanga vhone vhaṋe, vha nange zwe nṋe nda vha ndi khou tshimbilisa zwone. Arali ndo ita mapeta vha nange mapeta hone vha tevhele, mara ndi khou ṱoḓa uri vha nange mudzimu. Ndi khou ṱoḓa uri kha tshihumbudzi hetshi tshavha muhulwane tsha ndeme tshene nda vha ḓisela tshone ndi tsha uri mudzimu uri nanga ha namusi ndo vhea phanḓa hau, ndo vhea vhutshilo na lufu. Mudzimu ari ndi khou advise iwe zwa uri u nange mudzimu, uri wono nanga mudzimu hu itee mini uri u kone u tshila. Ndo vha vhudza hafha ndi tshi thoma ndari muṅwe na muṅwe kha vhathu vha re hafha u fhasi ha programu ya tshifhinga tsha mudzimu. Habe ri nga amba rari ṋaṅwaha nga khirisimusi ndi ḓo ṱuwa nda ya Durban, ndi ḓo ṱuwa nda ya Cape, nda ṱuwa nda ya gai. Mara ho vha u fanela ndi tshi amba ndari if it is God's will I will be there. Ngauri muthu u tshila nga tshilidzi tsha mudzimu. We are only survived by the grace of the living God. Tshone tshino khou ri tshilisa vhathu vhashu. Nṋe ndi khou ri kha vha muṱa musi Muthuhadini o ṱuwa, mara kha ri sale ri tshi isa phanḓa na u tshilela mudzimu. Kha ri sale ri tshi isa phanḓa na he a ri sumbedza hone, kha ri sale ri tshi bvela phanḓa na vhutshilo. I will request everybody to rise up. I want to pray. Kombela vhathu vhoṱhe ri takuwe ri menga milenzhe, murena vha ri shudufhadze. Na luimbo lwo imbiwaho hafha, thi ḓivhi vheiwe ni no khou ita nga ngeo ni tshe na lona, holwa ri u songo mphira murena, u songo mphira murena. Nṋe ndi khou ṱoḓa u advise muṅwe muthu a re hafha ngauri thi to ḓivha uri vhutshilo u guma gai, thi to ḓivha uri ndi yo tshilo u guma lini, a thi to ḓivha zwo ri kha programu ya Yehova ndo ima nga gai khayo. Mara ndi tama u advise muṅwe muthu zwa uri it is wise to choose to follow God in your life. U songo mphira murena. Khou ṱoḓa uri ri ise mbilu dzashu kha murena vha hashu ri tshi khou imba ulu luimbo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. May we please close our eyes before the presence of God. If you want to make a rightful choice, you are allowed to do so. God is here and is waiting to hear from you.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Our dear Heavenly Father, Father of our Lord Jesus Christ, we want to thank you, Lord, as we have shared your word. Your word is power. Your word is life, Lord. Father, I faithfully share your word with your people. Murana tito diva zori ndo amba na nyika vhathu vane vha vha hone hafha. Mara ndi khou tama u rabela mudzimu wa tshilaho uri pfi ḽa vhone ra maanḓa oṱhe ndi mbeu kha vhutshilo hashu. Ko rabela mudzimu wa maanḓa oṱhe baba vha u luga vhone vhane vha vha mudzimu wa lini na lini. Mudzimu washu musi ri tshi rabela vhone a vha ri pfhi ra maanḓa oṱhe. Ko rabela vhoṱhe vhane vha ri ri khou tama u nanga zwa vhukuma, u nanga mudzimu ra tshimbila naye, ri khou tama u nanga Jesu ri tshimbila naye kha vhutshilo hovhu. Mudzimu wanga kha vha dzhene mbiluni dzavho, vha vha imise, vha vha khwaṱhise. Mudzimu wanga vha tshi itela dzina ḽavho. Ko rabela uri murena zwi khou ralo kha riṋe roṱhe ro pfha ipfhi ḽavho masiari haya. Mudzimu wanga ra maanḓa oṱhe ra na u tenda ri tshi fulufhela vhone mudzimu wa tshilaho nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Kristo. Ya rabela. Amen. Hallelujah. Apoche betaba hamwe murena o songo pera songo pera morena o di chiri lera o abo chiri betaba angwe morena o songo pera. Hallelujah. Cardor yameni rote. Hallelujah. Cardor rola morena zwanda mataba madwala na mosi. Richili wai pfila mudzimu lela danga bopfupi la dalamba na dzimbilu zasho. Hallelujah. Ri kolibwa nga manda mudinda wa mudzimu wa fulupedzea zwinji ipfilavo. It was just short and straightforward. May the Lord continue to bless you. Hallelujah. Program. We are now going to request item number 6. We are going to request a vote of thanks and announcement by Ntanganedzeni Madzivhandila. He is going to be coming as we continue with the same song to give vote of thanks and announcement. Songo pira mure ena murenandi ichilirera. Hallelujah. Apo uchibizaba angwe murena o songo pira yeso Jesu Jesu Jesu.
livhuwa mthimza mushumo. Firstly, I would like to thank God to give him the moment of life where we have enjoyed with him. Chimwe chifhinga arali wo bebiwa na muthu unga ḓi sola uri why wo bebiwa naye, mara ra bebiwa na muthu ane ra enjoy uri ro bebiwa naye. Ndi ngazwo ndi khou livhuwa mudzimu kha zwezwo. Ndi livhuwa mianga na khotsi yanga vho ri ḓiselaho vho dokotela muḓini. It's not easy, especially my mom. It's not easy to raise kids being a single parent. Vha dzhia vhuḓifhinduleli ho vha mubebi, ra vha navho tshifhinga tshoṱhe. Ndi khou dovha nda livhuwa khaladzi yanga vhe vhabebiwa vha firstborn. Nṋe ndi last born muṱani wa hashu. I was born in a family of 7. I'm the only daughter. I've got 6 brothers. This is the second one who passed on. Mara ndi khou livhuwa uri khaladzi yangayo, when he decided to get married, he stayed in N1 road. He didn't take off ramp. And he took the responsibility of being a parent. Ya u alusa vhana vha 6 vhane havha nne na dzikhaladzi dzanga dzoṱhe dza 5. Because I think the pastor said life is all about choice. He had a choice to leave us as siblings and started his new journey in 1984. But he stayed with us and he never allowed separation within the family. He was there for us. Ndikhori ndikhova livhuwa khaladzi yanga. Athi furi khaladzi yanga mba ri koloda, especially ubva kha Sundani ngauri Peter ha tsheo. Sundani, Chenge, Peleli, Mpho na nne a vha ri kolodi. Vho ri alusa, vha ri dzhenisa tshikolo, vha dovha vha ita phathi yo ri ṱoḓela mishumo. A si kanzhi ni tshi nga zwi wana muthu o no vha na muṱa wawe a dovha a dzhenelele kha muṱa we a bebiwa khawo. Vhaṅwe vha mbo ḓi adopta the western side vha ri a ri tsha zwi dzhena vha ḓo sala vha tshi zwi vhona, mara havha a vho ngo ri laṱa. Vho vha na riṋe u swikela ri tshi kona u ḓiimisa. Ndi khou livhuwa khaladzi yanga vho ri ḓivhisa uri muṱa zwi amba lufuno, muṱa zwi amba responsibility. Vho ri funza principle ya vhutshilo. Ndi muthu ane o vha a sa ṱonungunudzi arali a tshi khou ni rebuka. Vho vha vha tshi amba ipfhi luthihi. Ndi humbula ndi tshi ṱoḓa vha tshi nṱoḓela mushumo ndi tshi u wana vha ri kha nṋe ṱanganedze never mix business with pleasure at work. Know how and when to draw the line. Ngauri na sa draw line ni ḓo fhelela ni si sambodi mushumoni. Muthu we naho roṱhe ro vha ri na miṱa yashu vho vha vha tshi ḓi dzhia responsibility of being a father. Tshiṅwe na tshiṅwe no vha ni tshi ri vha reportela, he will say I'll be there and he will make it. Ndi ngazwo ndi tshi ri khaladzi yanga ndi khou vha livhuwa. Ndi khou livhuwa uri vho ri ḓivhisa kereke. Nṋe ndo alu shela afha Faith Mission kha Sunday school ya fana. Nga nṱhani havho no vha ni sa nga dzuli hayani nga Sunday kana kereke rine ri tshi thoma kereke yo vha i tshi bva nga 4 ya vhomanzwane ri tshi pfa uri i khou lenga nga maanḓa man. Mara no vha ni sa nga sali hayani ngori vha ḓo khiyela nnḓu yavho vha ri hu khou iwa kerekeni. Kana kereke i bva nga 5 ni ḓo tevhela khaladzi yanga na Mia Tshianzi na vhuya navho hayani nga tshifhinga tshine kereke yo bva. Ndi khou zwi livhuwa ngauri ri vho zwi pfesesa ro no hula uri vhana vha aluselwa kerekeni. Ri vhaṱuku ro vha ri sa zwi pfesesi. Ndi khou livhuwa u funziwa uri naho muthu a shumela Cape Town, naho muthu a shumela America, home is where the heart is. Vha vha sa tendi uri ni nga kholwa vha ri
na dzhia 2 months ni sa vhuya hayani a zwi konadzei. That's why ndi tshi dzulela u amba uri never undermine the power of throne. Throne ya u ḓivha nḓila hafha rine vharathu yo ri tambudza nga havha muthu vha tshi pfuliwa vhone hetshi tshifani tsho vha tambudza, ende zwa ita uri hu ḓivhiwe mashango ro no dzula a tshi ḓivhi ro no dzula miḓini mingana shangoni angana nga tshifani. Ende ngori ho vha u vhone khotsi ri soko tevhela hanefho hune vha vha hone ra ri sathu zwi pfesesa uri Martina is the power of throne. I tou vha uri yo bithiwa nga uri ho vha u khou tevheliwa zwithu zwavhuḓi, ho vha u sa khou tevheliwa zwithu zwo bva nnḓa ha nḓila. Ndi khou livhuwa u funa vhana vhavho. A thi thu vha na connection ine musi muthu o luza mufumakadzi we a ri ṱanganedza rine vhana vha mukegulu a si tende connection ya vhana vhawe na rine i tshi kulea hoyu nga murathu wanga nga maanḓa. Ha si vhe vha funa vhana vhavho zwe na rine ra zwi vhona uri matsina muthu u a tea u funa vhana a pfesesa vhana. Khaladzi ndi khou livhuwa uri you always said only God is the judge. No vha ni tshi khakha lunzhi na lunzhi a vha ni laṱi vha nga semana na musi vha ri ndi ri a thi tsha ṱoḓa mu vhona mba matshelo na pfa vha tshi ndo mu rumela 2000 ndo mu rumela 2000 uri a ite mini mara mbo a mulovha vho ri a thi tsha ḓo dovha nda amba naye u sumbedza uri a vha dzhaji muthu vhutshiloni vha vha sa mudzhaji. Hezwo zwithu ndi zwihulwane nga maanḓa. Ndi khou dovha nda livhuwa kereke ine zwa zwino vho ṱuwa vha kha vho bishop vho Lalamani. Khaladzi anga vha vha sa tendi uri muthu ha ngo tea u dzhena kereke. Vho thoma kereke ya fhano ri tshe fhano Shandima vha ṱuwa vha ya kerekeni ya Thohoyandou AFM vha tshi ya Thohoyandou. Zwa ita uri kereke ya fhano yo no tou vha mashaka na miyanga nga nḓila ine kereke ya tika ngayo miyanga ndi ya zwi vhona uri vhono experience ndi lufu lwa vhuna muḓini ende ri dzula ri tshi vha vhona ri khou ri kereke ri khou ni livhuwa. Dzulani ni tshi ralo ni tshi ri tikela mme a zwo ngo leluwa. Ndo rali nṋe a thi ḓivhi maipfi ane nda nga vhudza miyanga mara kereke i khwine i ya vha khou thela bivhili. Ndi khou livhuwa kereke. Sesithandi, I don't know what to say. A woman who knows how to pray. A woman who will always call you and say, do you have a moment to pray? When he was in the hospital, she will call me and say, it's time, let's pray. She will put a phone on the speaker and she will pray. We ended up deciding to say, let's put the earbuds so that only God will be the judge. We don't have to listen to any stories anymore. And she have got this very strong faith. So I'm saying, continue to pray. This is God's will, and we'll never reverse it. But I know you as a prayer warrior, and thank you for that. Ndo pfa muzwala Soli a tshi ri muzwala a tshi khou amba na khaladzi yanga a tshi ri u nga ri hovhuḽa vhuzwala ro vha ri si tsha vhidzana vhazwala ro vha ri tsha ri murathu mukomana ngauri havha vho ri ṱanganyisa na vho malume ashu ro vha ri sa vhaḓivhi mara vha ita uri saidi ya malume i nga mukomana i nge murathu. Ndi tenda uri arali havhaḽa vho zwi kona muzwala wanga Soli na vheiwe ni ḓo dzhia tshitanda ra continue na zwe havhaḽa vha zwi kona. Mbudzi dzoṱhe dzo no khou ambiwa hafha nṋe a thi khou tou pfa tshiṱori nṋe muḓini wanga nga 25 ho ḽiwa mbudzi vho tou founela ṅwana nga vha ri tshimbilo yo nanga ndi khou pfa mbudzi yo u tsheisa ule yoṱhe ya vhuya muḓini wanga vho vha vha mufi hu si na uri vha khou pfa mugede ngauri u na mini kana o ita hani. Hezwo zwithu ri fanela u continue nazwo ngauri vho ri funza ro inherita vha sa ṱuṱuwa. Ri tshi ḓa kha
announcement. Service ya shuma chelo ida tomanga 6 o'clock. Sorry ndisatu daka announcement. Ndiko ndawangwa amba chimwe chipida. Ndiko ulibwa vatu vote voritikawo lufu luchipfala luizi nga manda ni ya dada na sichadivo riniteni mara huna vatu voritikawo nga ndira ine ndorali nne ndi musidzana ndi ndothe mudini azvongoliruwo kudza mme uri uko jena lufu lwavo na mudini mara vatu voritika nga maipfi varitika nga dzikhoutu dza bivhili vava na rine chifhinga chothe riko livuwa vamwe vango vongokona u swika because of a distance mara riko vha livhuwa uri zwine vha ri founele vha tshi ri vhudza zwi khou ita tshithu kha rine riko livhuwa vhathu vhoṱhe vho ḓaho hafha ndi zwihulwane a ri koni u fara memorial service ri si navho a ipfi memorial arali si na vhathu ri khou zwi livhuwa nga maanḓa hu na muṅwe muthu hafha makhadzi vha gai vhashandima kha vha takuwe makhadzi ndiko vha livhuwa kha musi ndi khou amba vha tou sendela hafha heyi venue yo naka nga nṱhani ha havhaḽa muthu ndi makhadzi ndi a tea u vha livhuwa ngauri hezwi zwithu zwoṱhe zwo itiwa hafha ho fanela ro ita gada ri tshi khou ṱoḓana na vhathu mara makhadzi vha ri a ni tambuli vhana vha khaladzi yanga ndi hone ngauri nne ndi shuma hezwi zwithu zwo nakisa a thi nakisi zwa nnḓa vheiwe ni hone ndi khou livhuwa nga maanḓa ngauri vho onara khaladzi yanga ndi khou livhuwa makhadzi ndi a tea u zwi amba ngauri a zwo ngo leluwa u iteliwa hezwi zwithu ndi khou livhuwa matshelo ri khou ya kha ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa u fara mushumo wa khaladzi yanga une u ḓo farelwa hanefha kerekeni nga 6 o'clock zwi amba uri ri ḓo takuwa Thohoyandou muḓini wavho ra ḓa ra farela mushumo hafhanoni ri tshi fhedza u farela mushumo hafhanoni ri ḓo ya ra vhaladza muḓitshete wavho Mbaleni Thohoyandou so mushumo 6 o'clock u ḓo vha u khou thoma hafha kerekeni zwine nda ḓo humbela zwone ndi zwa uri arali vho fhiwa programu ndi khou humbela uri vha tshi takuwa vha i sie nṱha tshidulo vha songo bva nayo ri ḓo ḓa ra i collecta ntshimbudza mushumo ndi khou livhuwa vho fara mushumo wa khaladzi yanga zwavhuḓi badi ndi a tea u vha livhuwa na vhathu vhane hezwi vho farela mushumo wa zwipfuri a zwi khou tshimbila ipfhi ḽavho ndi ḽavhuḓi vha a kona u imba vha khuthadza vho tou imba ndi khou zwi livhuwa nga maanḓa ndi khou livhuwa Vachitena Jerusalem aliswa O tanziwa Gamaropa Angwana Vachitena Jerusalem aliswa Rolivhuwa zwihulwane yo salaho ya uri zwezwi vhathu vha tshi ḓo bva I think hu na maḓi ane vha ḓo ḓi a wana zwezwi vha tshi khou bva vha ḓi doba vha ḓo ḓi nwa zwezwi vha tshi khou tshimbila ri khou livhuwa ro swika kha tshifhinga tsha uri ri yo falaho mushumo nga thabelo nṋe ndi khou tama uri ndi livhuwe vhone vhe vha ri thetshelesa musi ri tshi khou amba vha si nete u vhuya u swika tshi tshifhinga ro thoma nga 2 ra fhedza zwino ri ri mudzimu wa vhatonde arali na vhone vhaṋe vho dokotela vha hone vha tshi kona vha ḓo ri ndo livhuwa na vhone vho ḓa zwino na nṋe ndo zama uri ndi tou ambara vho ndi nake ngori vha khou tou zwi vhona vhaḽa ndi nga mula ndari ndi ḓo sokou ḓa ndo ambara luṅwe lubadzhi ndi vhona nga vha ḓovha vho ri mara vhafunzi vha ri ṅwanji vha khou itani kha mushumo wanga na
Zwino ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vho onara tshipiḓa hetshi tsha u ḓa uri ri celebrate the life well lived. So ri tshi khou vala mushumo nga thabelo ndi ḓo humbela uri roṱhe ri ime nga mulenzhe. Shall we all stand as we are going to request our father, Bishop Soli, is going to come and close in a word of prayer as I sing the song. Mwananga olengera mbeni rembuluwa obone mure iwe mwananga olengera mbeni rembuluwa obone mure Chilizi chavo choriedana kano masiari ya ḓuvha ḽa ṋamusi vhana vhavho khe vha vho tshimbila vho bva miḓini na miḓanani vho ḓa mudzimu washu u ima na riṋe kha heḽi ḓuvha ḽa memorial. Khotsi yashu ro tevhula zwe ra vha ri nazwo, ro amba zwe ra vha ri khou funa u zwi amba, ri ri mudzimu washu kha vha dovhe vha tshimbile na riṋe vho ri tsireledza nga tshanḓa tshavho tshihulu tsha maanḓa. Ri dovha ra livhuwa uri mudzimu washu vho ri konisa zwinzhi na zwihulwane, vho ri fara vha ri tika, a vho ngo tenda mulenzhe wanga u tshiredzemiwa, a vho ngo tenda mudzimu washu ri tshi swika hune ra balelwa, vho ri kokodza vha ri tshimbidza. Tshilidzi tsha murena Jesu na lufuno lwa muye mukhethwa na u konana hawe kha zwi tshimbile na riṋe roṱhe musi ri tshi bva afha. Yehova ri ḓo dzula nḓuni yawu maḓuvha a sa fheli ri tshi takalela milayo yawu. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu ri a livhuwa. U farisiwa hu ngafha ho bvaho ḽiṱaḓulu, ri ri kha vha tshimbile na vha tshimbilaho, vha tshimbile na muṱa musi u tshi kha ḓi haningei hane vha khou yo fhedzisa hone madekwana ḓuvha ḓa ṋamusi dzi ndugiselo. Na matshelo musi ri tshi swika kha vha ri farise vha ri tshimbidze vha tshi itela urendo na u khoḓa ha dzina ḽavho. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu ri a livhuwa. Amen and amen. Ro livhuwa kha ri ṱangane matshelo nga 6 zwezwi vha tshi khou bva. There are some beverages, you will just get them as you go out.
That's right. Oh, Danziwa Gamarofa Angwana Vachijena Kayerusa Lemalizo Oh, Danziwa This is grace. She needs you. Oti Vambano cha Udi yo weti di Ochi Vambano cha Udi boya weti Nendo kato tewa
papa ne ringa situ